دریا شورش جنیده دوی ام هر گاو و لهر دوره ببن هزا جنه یاری خستن کری دوی ام وی جبیر نکن شورش جنه و رونسانساوی همو دمین دیرو که ین منه جن جبو آزادی خواه دیرو که دنبسینن و هبونا خواه هر روش جنو و آوادکن امی جی ببن دنگ هر جنه لکلکا هر جنه بن و ده تکوشینا و ده لپیش بن لکو داره قیرین آزادی جنه بلند ببه امی لور بن جبر کو ام دزانن جن و به آزاد کرنا جهان سبروج رونی بکن به وی آوایی جاره کدن به هزکرنه که مزن ام جنان و همو بشتارین فستیوال سلاو دکن به گوتنا جن جیان آزادی ده به جن آزادی یامیه ناوند راگاندن و چفمنی یا هپگه شهادت گریلای کی به داخیانی که راگاند ناوند بیجه زارو که هجا و شورشگر اگیت ای خلکی می رجلات کردستان هفره شورش 18 سباتا 2025 لخاکور که شهید بو. به هفریتی اخویا خورد هرس اخویا لدجی دجمن و مش اخویا به تردد خطا فدایی اپوی تمثیل کرد. به جسارت اخویا بلند دیرو کامیا تکوشین ده چیه کرد. ام سرساغی جمالبات هجا یا حواله شورش ولات پاریزن رجلات کردستانی و توایا کردستانی را سرساغی دخوازن. ام سوز دادن که لایق بیرانی نوی ببن و تکوشین خواه مزن بکن. ناسنامه شهید شورش و های پیمان جبرائیلی به ناسنام شورش اورین نوی دایک نسرین نوی باو رضا لخوی اجدایک بویه 18 نیسان 2025 لخاکور که شهید بو هپگه اوها قالا شهید کرد جباجار رجلات کردستان خوی دناو مالبات که ولات پاریز دته دنه جبر کو مالبات به نرخین ولات پاریزی و نتوی و دلسوزه او جی لگوری جوهر کردیتی خواه مزنده به هید زاروکاتی خواده جبو دبارا مالبات دگل کاران دد خبته دما کولبری دکته گرتن و 3 سالان ده زندانان دولت ایران ده دمینه ده زندان ده هر ساوی یالدجی سیستما دولت زیده ترده به ریبرا پو باشتر ناستکه و بابردکه که آزادی راستخین آل کردستان به فلسفه یوی پیکانه او جی بری ویدده چی این کردستانه ایدی اول هرم پاراستن ین مدیای گریلایه که به بشتری خویا جوهری و درست بالا توایی هفره خودکشینه تجاری تاویز جارمان چو پیفان خوین فدایتی برناده دیده مکه کرد دیگه جوه آسته که برپرسیاری هلگره لدی جیریش اندجمن بری خودده هرم خاکور که دیگه لک چالاکیان دا جیه خودگره به ویسک نخواه میراته که به هم پایا تکوشین پی خواهشت سروک بارویا آمده ام هول ددن پیواجو پیشوه بچه سروک 16 باروین کردستانه ده چارچوفه پیواجویا بردوا چارەسەریya پرسکریکا کرد و دموکراتیک پورنا ولیت ده 17 و 18 هزیرانه دل قره چون سردانا پارتین سیاسی سروکین بارویان جبو چارەسەریya کو مافو آزادی دهوینه پیشنیارن جه 17 خالان پیشکش کرن سروک بارویا آمده عبدالقادر گولچ که به نونرین پارتین سیاسی را هفدتین پیکانی دیار کرد که لحن قره تکلداری سرکتنا پیواجوی نیکا شیوان هنه اوها گد ده هفدتین ده مدیار کرد که ریخسترین جواکیین سیویل جی سرکتنا پیواجوی را آمدنه بارو دخوازن تفکاری لفه پیواجوی بکن او همان تفکاری جی پارتین سیاسی جی ته هیوی کرن گولنچ هفدتینا که به سروک مجلس نومان کرتونوش رجی کریه اوها گد مدیار کرد که دوی پارلمنتو دوی پیواجوی ده باوی که اکتیف ببه و باروین هرمی و جواکی جی پارلمنتوی بندواریا چتینه گولنچ دازانین که کرتولموش را گاندیه که همو ارگان دولتی یکینین اولکاری و پارتی سیاسی پرچه اکشف پیواجوینه گولنچ دیار کرد که وان به هیئت پارتی سیاسی را پاروکرنه که دوی مجلس ده پیواجوی چارەسەری ده پیشنگی بکه گولنچ دست نشان کرد که در روژین پیشته تکلداری پیواجوی خباتین بارویان ده بدومن اینسیاتیف آزادی ریبر عبدالله جالان جبر وفاتا ریحان بایک پیاما سرساخیه ده دایکا یک شکادروین پیشنگین PKK او هف سروک کجه که جمیل بایک ریحان بایک ده 19 هزیرانه ده چور سر دلووانیا خواه
İnisiyatif Azadiya Rêber Abdullah Öcalan şaxê Kobanê ji ber wefata Rehan Bayîk peyama sersaxiyê weşand. Peyama İnisiyatif Azadiya Rêber Abdullah Öcalan wiha me bi xemgînî agahiya koça dawî a dayîka pêşeng û şoreşker Cemîl Bayîk Rehan Bayîk bihîst. Wek İnisiyatif Azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Kantona Firatê em sersaxiyê ji gelê xwe malbata hêjaya Bayîk re dixwazin. Dayîka pêşeng û şoreşker Cemîl Bayîk ewladekî hêja ku hemû temenê xwe ji bo azadiya gelê xwe feda kir anîdinê. Bêguman dayîka Rehan Bayîk ne tenê dayîka pêşengê me ye, di heman demê de dayîka me hemûyan e. Ev jina Kurd e ku di dîrokê de heta roja îro bi fedakariyên mezin li ber xwe da û zarokên xwe li ser doza azadiya gelê Kurd mezin kir. Em ji ber koçkirina wefata dayîka Rehan Bayîk gelek xemgînin. Careke din em sersaxiyê ji gelê xwe û malbata hêjaya Bayîk re dixwazin. Girtiyê ji sedî heftê û şeş astengdar e terkî mirinê hêştin. Ayîk di sala 2015 de dema li İzmîrê kovara özgür halkê belav kir hate binçavkirin û bi endametiya rêxistinê hat girtin. Hülya Ayîk di hevdeyê Hezîrana 2025 de serdana kurê xwe kir û ha got êdî zikê wê bi pişta wê re bûye yek. Dema min pirsî te çima ew xwasî kîlo daya got êdî nikarim tiştekî bixwim. Di hefteyekê de du caran birin odaya lezgîn tenê ji bo serum û derziyan lêxin û paşfeşandin. Hemşîre jî dibêjin tu çawa di girtîgehê de yî. Lebelê doktoran rapora komîteyê amade dikin vê rastiyê nabînin. Dayîka Ayîk ku dibêje ew di xonaxa dawiya nexweşiya Çoruh de ye got, doktoran destîşan kirin ku xonaxa din pençeşêre. Tedawiya derziyê hate destpêkirin lê divê derman di wextê de bi rêk û pêk werin dayîn. Derman dixwe jî bi rêk û pêk nayên dayîn. Dayîka wî Hülya Bayîk bang li rayadaran kir û got kurê min li girtîgehê terkî mirinê kirine. Divê girtiyên nexweşên giran ên mîna devrîm di girtîgehê de nemînin û serbest bên berdan. Tahliyeya girtiyê ku piştgirî da banga Rêber Abdullah Öcalan hat talox kirin. Beyar Uğurlu di sala 1995 de li Wanê hate binçavkirin û piştre hat girtin cezayê muhabetê lê hat birîn. Uğurlu lê girtîgeha bevlêkariya bilinda hejmar du a Elezîzê tê girtin û 30 salên xwe temam kirine. Lebelê Uğurlu bi hinceta ku desteya rêvebirî û çavdêriyê ji bo pirsa hûn destekê didin kesên di nava PKK de lê dijî pêvajoyê ne. Bersiva na ez piştgiriyê didim Abdullah Öcalan daye û 6 mehan tahliyeya wî hatiye talox kirin. Destê di biryara xwe de diyar kir ku Uğurlu poşmanî nîşan nedaye. Beyar Uğurlu Birayê Beyar Uğurlu Abdullah Uğurlu bertek nîşanda û diyar kir ku birayê wî ji pirsgirêkên tenduristî yên wekî nexweşiya dil û anemiya Akdenîzê hene. Uğurlu got prosedûrên berdanê pêk nehatin û diyar kir ku ev biryareke siyasî ye. Lejneya îdarê û çavdêriyê bi temamî bi keyfî tevdigere. Astengiyên serbestberdana girtiyên ku cezayê wan xediya ye vekeriye formeke nû ya cezakirinê. Uğurlu diyar kir ku ev biryar siyasî ye û nikare bi hukûqê ve girêdayî bêdîtin û divê Wezareta Dadê divê mişarê de serêrastkirinê bike. Wezîr Abbas Erakçî êrişên İsraîlê pêvajoya dîplomatîk dixe xeterê. Wezîrê Karê Derveyê İranê Abbas Erakçî li Cenevrê di konferansa mafê mirovana netewên yekbûyî de axivî û êrişên İsraîlê yên li ser tesîsên nüklerî yên li ser axa İranê wekî sûçekî şeriyê giran binav kir. Rayadarên İranî bi balkişandina serweyekê ku tesîsên ku behsa wan tê kirin dibin çavdêriya navnetewayî de ne. Teqez kir ku ev rewş binpêkirina eşkere ya qanûnên navnetewayî ye. Wezîr diyar kir ku wan êrişan ne tenê serweriya İranê hedef girtine. Di heman demê de bi
بونه سدما راوستاندنا دانستاندن نوکلری ین که ده 15 هزیران ده به آمریکای ره هاتبون پلان کرن. کار به دستین ایرانی گوتن که اف کریار ضرر دادن دیپلماسی و هولدان آشتی ین ناونتوی تک دبن. هر اوها آلی ایران بانگل آلین پیمان جنب ریکر که برفسیاری خوین سیاسی بجه بینن و لدیج کریارین بفی رنگین اسرائیلی هلوسته که زلال نشان بدن. جالی دن بجی هفدتین دیپلماتیک عباس عراقچی دوام دکن. لگوری مدیا ایران وزیر کار دروی ایران عباس عراقچی و ده 23 هزیران ده سردان روسیای بکه و به سروک روسیا ولادیمیر پوتین را بجوه. چافکانی را گاندن که روژه و جیوینه و شهر درابر اسرائیل و ایران به. وزیر کار دروی ایران پشت جیوین خوین جنف ری در باسی باجار استانبول ترکیه بود. تپاین عباس عراقچی به سروکمار ترک رجب طایب اردوغان و وزیر کار در و حکان فیدان را بجوه. شهر اسرائیل و ایران ده 13 هزیران ده برشن اسرائیل دست بکر و در روژ خویا نهمین ده دوام دکه. نتوه این یک بوی لقادن شهر تندی آلدیج زاروکان درکتی آستا هری جور. نتوه این یک بوی تکلدار شهر 2024 نوتندی آل همبری زاروکان راپورک آماده کرد. نونر تایبت آن نتوه این یک بوی یا جبو زاروک و آلوزین چکداری ویرگینا گام باو هاد بیجه. امده خالک بیوگردنه. زاروک به تایبتی جالین کومن چکتر و با آوایی که سیستماتیک دین آرمانج کرن. او حقوق ناونتوایی تن پاشگوه کرن. لغزای تن ده سال 2024 ده 4856 بین پیکرنن هاتن تثبیت کرن. هر اوها 22 زاروکین فیلیستینی جالی هزین اسرائیل و وکی مرتالین مرووی هاتن بکارانین. لروجاوه شرائیا داگرکری جی 5 بویرین به همه رنگی هاتن قید کرن. به تایبتی لولت تن وکی کومارا دومینیکا کنگو، سومالی، نیجریا و هایتی جی زاروک بون قربانیین شهر. تنه ده سال 2024 ده 406 بویرین دستریجی هاتن قید کرن و جوان جی 306 وک دستریجیا چتهان هاتن قید کرن. ریفبرا گشتیا وار چیلت او که هلن پاتینسون درباره و مجارده افتش گوتن دوه حکومت دملدست تدبیران بگره. ریفبرا ساوه تچیلدرن اینترناسیونال جی افتش گوتن سوچین وها وکی چک و بومبین باندورن جدی بخورتینن. گدار نجامات داویان چای خوالی وکی تیزانین ایرو 19مین فستیوال زیلان آجنان لآلمانی تیچه کرن دست بکریه نها وشان همه به وشان فستیوال آستیرک تیوی را بردوام که. رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه.
gelek spas kirin hemî hevalê me re em ji we re spas kirin ve godar kirin me gelek spas. Bere kaçıp geçer bu endamın hünera miskin komadın beşi bu arabaya çekip vur rastı çıkası rengin u hoşik bun dibece kode dert dayı kurda ama denge hoşi dayı kurda jiboku ev derde xo azar xo binin zaman denge xoni hoş evcinin hoşku delal kap çepke ve jiboku em moralek بدن بانشين خوشك هبل الرجال بحبان قوازي مهنة شكرا بخورة هبل اللي بدري همو كس لجيه خورونين جبركو هبل داوين نابينن أبيك أدو أمين فنتزانن سازيا مني علي كاريه هيبا سورا كردستان هبل لبينا بري دقارن فنتزانن نتني جبو كردستان جبو مروباهيه Alikariye berhev dikin u lixizanam belav dikin jiboveji hemu heval bibin alikare mi kef hoş bibin spas dikin beni hedi hünermendin menidin de doğredene hünermende meji amadene nahaji jibo peyama kejeke jibo ku em slaveke bidin Jiboku ev festivala me sınav dikin em peyama kejeke dixwînin kerem ke hevala îja ser sera ser çava hatî bi çepikên xurt jinên hêja jinên ciwan gelê me yî bi qîmet û hemû hevalên me em bi dilgermî silamên xwe li hemû beşdarên festîvala şehîd zîlan dikin ku sembola azadî berxwedan têkoşîn û hêviyê ye û her kesê ku ji bo azadiyê dilê xwe vekirine. Festîvala we ya nozdemîn bi duruşmeya bijin jiyan azadî destkeftiyên jinê biparêzin ku hûn li dar dixin em bi coşeke mezin silav dikin. Îro li wir hûn bi coş û birdariya avakirina bingehên şoreşa jinan azadî û wekeviyê û hilgirtina mirataya berxwedaneke mezin bicivin. Di sala 2025 de me bi manifestoya rizgariya jinê ya sed sala 21 arê berapo dest bi salê kir. Em ê vê manifestoyê wek bingeheke qebûl bikin. Em weke her jinekê di dil û hişên xwe de agirê azadiyê geş dikin û ji bo mezinkirina şoreşa jinê mil bi mil dimeşin. Îro em wek jinan ji bo ku di her qada jiyanê de wekevî azadî û demokrasiyê bi cih bikin li hev dicivin û bi dengekî bilind rêber apo silav dikin. Rêber apo serdema ku em tê de nedijîn wek ronesansa jinê ronahiya jina azad binav kir û hemin demande bi kulîlkan kire bahar û bi tekoşina azadiyê tacidar kir. Jinan bi birdariya pêşengîkirina bangewaziya rêber apo ya aştî û civaka demokratîk li çar aliyên Kurdistanê û her wiha li welatên Ewropayê li kolanan û li qadan bûn. Bi biryara azadî, demokrasî û aşîtiyê li her cihê ku jinên Kurd lê bûn, jinan ji aliyekî ve helwesta xwe ya li dijî tundiya mêran serdest nîşandan, ji aliyê din ve jî biryariya pêşengîkirina pêvajoya aştî û civaka demokratîk rêxistin holê. Îro jinên Kurd ji her demê bêtir bi biryarin ku ji bo avakirina civakeke demokratîk û azad her cûre astengiyan derbas bikin. Em wek kejekê hemû jinên ku di vê rêyê de dimeşin bi her gava xwe berxwedana xwe nîşan didin û her kêliya xwe
ji bo azadiyê bexş dikin, bi dilgermî silav dikin. Sed sala 21 wekî serdemek were bibîranîn ku dengê jinan ji her demê bêhtir bihêz derketiye. Tekoşînan jinan ne tenê bi awayekî civakî her wiha ji cîhanî jî ji nû ve şekil dide. Jinên ku her sînoran derbas dikin û dibin yek, ne tenê li hemberî newekeviya civakî rawestiyane, her wiha bi biryardariya afirandina cîhanek azadtir û wekevtir tev digerin. Îro êdî duruşma jin jiyan azadî ne tenê li dijî her cure tundiya mêran, îdeolojiya wê û çanda zayenperest a ku ew diafirîne bûye stûnek hevpar a tekoşînê. Di heman demê de manîfestoyeke hevpar a ku jin têde ji bo avakirina nasname, dîrok û azadiya xwe dibin yek. Banga dawiya rêberapo asta tevgera jinan bilindtir kiriye. û erk û misyona tekoşîna azadiya jinan him mezintir kiriye. Tevî şert û mercên tecrîta herîgiran alî îmraliyê ew bûye hêvî ji bo jinan. Hêza berxwedana wan xurt kiriye û hiştiye ku tekoşîna azadiya jinan di asta cîhanê de bi dengekî xurttir deng vede. Ji ber vê yekê divê em bêhtir ramanên rêberapo bixwînin, nîqaş bikin û wan bikin pûşeya jiyana xwe. Di rêya şoreşa jinê de divê em her gav û li her deverê bibin hêza jinê ya rêxistintkirî. Divê em ji bîr nekin ku şoreşa jinê û Rönesansa wê hemû demên dîrokê yên me ne. Jin ji bo azadiya xwe dîrokê dinivîsin û hebûna xwe her roj ji nû ve ava dikin. Em ê jî bibin dengê her jinê, li kêleka her jinê bibin û di tekoşîna wê de li pêş bin. Li ku derê qêrîna azadiya jinê bilind bibe, em ê li wir bin. Ji ber ku em dizanin ji wê jin wê azadkirina cîhanê siberojê ronî bikin. Em bi vî awayî careke din. Bi hezkirineke mezin hemû jinan û hemû beşdarên festîvala we silav dikin û bi gotina jin jiyan azadî dibêjin, azadî ya me ye. Koordinasyona kecekê. Ben em spas dikim, em jî hespîn û silavên we û silavên germ dişinin ji jinên azad ê ku li Çiyayên Kurdistanê ev 5 sale ji bo ku em azad bijîn li ber xwe didin. Bi çepkên wenî xurt em silavên germ bijînin Çiyayên azad ji jinên ber xwe dên re. Belê hevalî nîja niha jî em dîsa bi hunerê dest pê dikin. Dîsa hunera mizgîn. Endamên hunera mizgîn em ê wan dawetî ser dikê bikin dîsa bi jinên xweşik, jinên nazik û nazdar, dengên cîhanê ku îro belav dikin bi stranê xwe, bi awazên xwe, em bi çepkê xwe dibêjin endamên hunera mizgîn hûn bi xêr hatin. Hey. Belê ka bi çepkê we tilînê we jin jiyan azadiya hunermendê xwe dawetî ser dikê dikin. Abla ben getireceğim. İkisi de. Tek tek.
Ses. یک سه Gelime jiru jehati gelime heja u brumet em weki gele Kurdu Kurdistani reyame pir duru direş me em hatine heta noktaya serkeftine Lumacı destpeke eğer bu kominu meclisu bexabatin biçuk memezinkirin embun tevgerin mezin jiberwe gece sernabe hunera mizgin yakule qada Avrupa ve hizmeta çandu hunera geli Kürt bike hizmeta juanan hizmeta jinan hizmeta gelime bike me da mezrandiye ez binave hunera mizgin hevala me zine botani hevala me nuarin hevala me özgür ışık em her çar ve temsil buna ve beres slavdikin festivala zilan miserok apo bir şehidan bir gelime piroz dikin piroz be سه آدنگ سه Denk yek denk. Ses yek do. Bir. Yek do se. Yek denk. Bele hatta havalema amade be emeji axaftin ne bikin vaqta amade bun eme behevre dor bu dor strane xoş bejin em ve roja taybet bele em gele jinen cihane pirostkin jinen kurt taybeti roja zilan vaqtan bejin zilan ne tane zilan serimedeye evak zilan revşan beritan berivan serimedene bele او جمر شرفک مزنه ام جنها سردکه به هنرمند خوی هجا راستی جی یک بیک بناو و دنگ و به هنر خوش دنگ خوش ام استران خو دیاری و بکن و بخیراتنا و تبات کن زور زور سپاس سه آدنگ سه یک سه آدنگ سه دنگ سه Se adeng se yek se. Se adeng se yek deng. Deng a se. Se deng se yek a se. Se adeng se. Se. Yek do se Yek do se a se yek do se yek do se yek do se yek do se
Jin Jiyan her bir cicina kurd her bir çepke hoşbana ve çepik her bir bele ravşa ve hoşe adenge ve ravş hoşe Jin Jiyan Jin Jiyan Erbici Çapik Çapik ve behemde koşa
دنگ بیجی هیه رخیمه کازایی که دو تیلیه وش بو همو شیده کردستانی تیلیه ولا هرنا
روشاوه روش کادنگه و جن جیان جن جیان دیسه اما اصلا کرتاسی بیجن هنرامزگین هر استرامبیجی جن جمره تایبته جواره جی تایبته خوچکا سوسن از زینه وطانی خوچکا منواری خوچکا من özgür هم çabrikaş boy fazın gelek spas festivala zilan sernave huneramizgin lwe piroz be leme piroz be le müzik jena çapik ekmezin jbu kedan her bici jbu festivala komiteya zilan خوشکا سوسن هی خلاص نبویه اما یک بیک شی درکوین اف سپریز چه بو جمره جی و تو درکوی از درکویم اف سر داخواز چه بویه و هوالا من نوارین özgür و بور بن یک بی یک داخوازه وره هون دخوازن هم جاره دی بین ای باشه جن جیان آزادی جن جیان الین هادا ما تلقی خوزنن بکن جن آزاد جن شهید شهید بیجی bana bir çapke kurt sosun zine botani heval özgür u her vaha nuarin bir çapke vani kurt rasti jî moralektan me min jî biryar sed ku ez bibim hunermend û zanim çima dengê jin jiyan azadî dema ku hunermend hatin bêtir bûn dekan be emret bêjin jin هيا كلاجان وجوشك مزن نوزا دسبكر ناجي ام هرن روشلاتي كردستان وندزانن روشلاتي كردستان بشورش اجن جيان آزادي لودر شورش هات دسبكرن او شورش لتباهي جهان هات بلافكرن و ايروش وندزانن كو بحزاران كچو خورتن كردان لور هاتن ايدام كرن و خواستن كو دستکفتین گلن کرد لروشلات کردستان به دست رژیم ایران تنه ببه لیرو تشرت و مرجع آنها ده لسر بانگاره بر آپو لروشلات کردستان جی گلک تشت گلک بویر و سیاستک نو دست پیدگه لاجی جبو کو پیاما جبو بانگا روشلات کردستان جبو ربر آپو بانگا دیروکی کو کر ام دخوازن پیاما کجار آروشلات کردستان بردفکا کجار برس مریم دعوتی بردکن جبا کو ام پیاما و گهدار بکن و سلام بکن ام دبیشن و بخیر هاتن گلمین هجا حوالن جن حوالن خورد هون بخیر هاتن نوزدهمین فستیوالا جنین شورشگر فستیوالا زیلان وکی هون دزانن نها روشهلات کردستان درکی شهر بروی وی بویه دو دولت نتوین زلهز لروشهلات ناوین و لآس جهانه کتنه ناو شرکی برجواندی شرکو نشر ما کردانه
شرک و نشر گلن لروشالات ناوینه شرک و نشر جنانه نشر جوانانه بلکو شر دولتانه شر دولتن کو میرین زلامن دسالات پارز هجمونگرا و پاشورو وی شهر جبو برجواندی خود مشنن جبو ویجی مترسیه کی گلی مزن سر گلی می روشالات کردستانه اما هون زانن پشتی قتل کردنا جینا و بره قتل کردنا جینا جی بسالانه بدیان سال روشالات کردستان وکی گلی کی ولات پارز گلی کی هجا نرخه کی مزن جبو آزادی دده کمارا اسلامی به ایدام به اشکنجه به کلونیالیزم آبوری سیاسی کمالایتی گل روشالات کردستان و گلن بندست لإیران اشکنجه دده لما پیش هر تشتکی کمارا اسلامی دجمنا هر سرکی مجنایه کمارا اسلامی دجمنا جنه آزاده اما نها حوال ما لحبسن ایرانه زینب جلالیان زیدت لحبه سال برخود ده وریشه مرادی و پخشان عزیزی کل شورش جنجیان آزادی هاتن گرتن و نها حکم سداره سروان هیه پیشنگی شورش جنجیان آزادی لحبس ایران دکن نها دولت دتویا اسرائیل جی شر آنی ناو ایرانه و ویدو دولت نتوه لجغرافیای سیاسی ایران و اسرائیل حفکتنه او مترسیه کی گلی مزن سر حوال ما لحبسه سر زندانیان سیاسی سر گلی ما روشالات کردستان چه دکه او شهر نل برجواندی مجنایه او شهر نل برجواندی جوانایه نل برجواندی گلن بندسته جبو ویجی سکنامه و پوزیشنامه دیاره ام هلا سنه ام هلا برخودانین هلا پارادیگما و فکر و فلسفه جنجیان آزادینه کو ربر اجلان دانایه جبو ویجی منا کرناو شره مخو بشکی لوه شره نابینین اما گل روشالات کردستان و تفگر آزادی روشالات کردستان به پیشنگایتی حرکت جن بگمان آماده هر تشتیک کو شر بکوه روشالات کردستان امه برخو بدین امه نرخن شهیدن خو بپارزین جبو ویجی به عشق آزادی روشالات کردستان و به عشق او کو ام مترسیه جی بکن درفت ام بانگوازی دکن لهر جوانه کی کرد لهر جنه کی پیشنگ لهر جنه کی کرد لگل ما لهر بشه کی کردستان ام فکر خواب دین روشالات کردستان ام چاوا نها لباکور کردستان پروسا آشتی و جواکی کی دموکراتیک هیا لروجاوای کردستان شورشی کی مزن چه بو و بر و دموکراتیزاسیون سوریه بچه ام جی به همان فکر به همان فلسفه و به همان پارادیگما ام بر خواب دین روشالات کردستان و ام پشت خواب دین روشالات کردستان کو آو خواه خاک خواه نرخن هر مزن خواه شورش خواه و جیانا خواه لروشالات کردستان لهم بر دستن درکی جی بپارسین و ام آزادی روشالات جی مسوگر بکین جبو ویجی ام دی بیجین نرخه کو شورش جنجیان آزادی حتی نها آوا کریه ام وی نرخه لوی شرشی کناو برا ایران و اسرائیل نشرامه لوما او نرخن ام لروشالات کردستان بپارزین و ام برسیوه کی خورد بدین و ام ببین پیشنگا آزادی روشالات کردستان و ببین پیشنگا دموکراتیزاسیون ناوچه جی جباوه کشی ام سر و حساب دکین سر هر کسی کی کودله وش بو کردستان لیده ده ام یکیتی خو بحبونا خو پیش هر تشتکی خورد بکین و یک دنگ و یک رنگ ام برانبر هر هزه کو درکی هر داگیر کره کو هر هزه کی هژمونیک کو بخوازه سر مال خو آوا بکه ام ببیجین ما گلکی خو سرین پروژه ما هیه پارادیگما ما هیه و ما سروی پروژه و پارادیگما نرخین خو بپارزین ما شورش جنجیان آزادی لروشالات جی بپارزین و او علمه حتی آزادی بردوام بکین جبو بیجی سلاو خو لزندان تهران دکین لزندان یزد دکین لشقام روشالات کردستان دکین لگل خود دکین کنها لجر بمباران دولت اسرائیل و کمار اسلامی دانه
و ام دبیجین هون گلکی شورش کرن آزادی لایق و گلیه گلک سپاس جن جیان آزادی بریم سپاسی که جیبا بردم کشان اوروپا اما بریم امشی به عشقک مزن به اوینک مزن بر خودان روشنات کردستان سلاف دکن بری اولی نیجا هنرمندامه دوره ده اگر که آماده به همو جن همو دایکن ما بچه بکن خورد اگر که آماده به دنگک قزاقستانه کرد قزاقستان برفین مامدووا بچه بکن خورد بله تمام از خاطر ما بخوازم بچه بکن خورد برفین مامدووا اولین هیجا اون خیرات نسر چوا سر سرا دنیرم شاوده تجیبونه بسترین شوا سریم سرچوکده شیری خو من حلال بگه دچم دو زغوه ریا من گلک دوره دنیرم شاوده تجیبونه بسترین شوا سریم سرچوکده شیری خو من حلال بگه دچم دو زغوه ریا من گلک دوره لولا و گلو تلکوی اولیا جیتا گلو تلکوی پاک فکرو ریتن گلو تلکوی شاوی من لدو زاتن لولا و گر پرنداری دایده درمان که گر گردی دایده آزاد کن گردش گستی دعا بکن جبوتن آخ بیرتینم رامو ساناده دستم بس کرناوه ناترسم جو توپا نیار نج باگر نج آر لرویا خراز دمشم دنگی یاده دبیزم آخ بیرتینم رامو ساناده دستم بس کرناوه ناترسم جو توپا نیار نج باگر نج آر لرویا خراز دمشم دنگی یاده دبیزم لولا و گلو تلکوی اولیا جیتن گلو تلکوی پاک فکرو ریتن گلو تلکوی شاوی من لدو زاتن لولا و گل برنداری دایده درمان که گر گردی دایده آزاد کن گردش گستی دعا بکن جبوتن گلکی سپاس هر کس وقتی هاتیه ام جبوه هفرا بیجن جن جیان آزادی جن جیان آزادی اون خیرات نه
جتمن دیلی دچیم رانا بیشی و دور و تو دهاتی مراشی خبر نادی از گندن دو گازی دبری خمن نادی جانی 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 بحیرانه جانی 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 بقربانه جانی 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 بحیرانه جانی 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 بقربانه گلی جنا هلا هلا تشکری چند روزنده نهادی از بیاده زباده از بمری از دنگینه با دور با تو دهاتی مراشی خبر نادی از گندن گو گازی تو بری خمناکی جانی 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 محیرانه جانی 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 قربانه جانی 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 محیرانه جانی 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 قربانه ساعت و خش هر بجین زینته دهوندم جیانا خواه شبر عورین چوینته شادکیم آسوینته شبینا کزینته دهوندم جیانا خواه شبر عورین چوینته شادکیم آسوینته لزینه دلانه نهنگی چالکوانه لزینه havale yaşat o zagrane lezine delale lehenge çamek vane lezine delale yaşat o zagrane رانك مزندبة شخاملو أبيناتا دنجيتا بلافدبة نسر عمرو جانب سترانك مزندبة شخاملو أبيناتا دنجيتا مزندبة
لسرم رو جانم زیله دلاله نهنگ چالک وانه زیله هوانه گچا دوزا گرانه زیله دلاله نهنگ چالک وانه زیله هوانه گچا دوزا گرانه گچا دوزا گرانه لزینه دلانه نهنگ چالک وانه لزینه حواله گچا دوزا گرانه هر بشی گله بیسماس جهره ماما جه قازاقستانه حتی ورسلاوی گرم و امیسترانه که هرم خوش پیشکشی ود کن هون خیرات نه ساعت امان دو چپ کیوه قزاقستان جبوه دلیوان نیدخل براتی گلک شدینه ببران زب چتینه براتی گلک شدینه ببران زب چتینه غنی بوم به عمری دار گرانو چدینه یعنی بوم بی عمری دا گله گرانو چدینه دلی خدا دبین بری من خودی تخوای گچرامه عمری خدا دوتن شامی قلو دنگازی دو نبینی دلی خدا دبین بری من خودی تخوای گچرامه عمری خدا دوتن شامی قلو دنگازی دو نبینی وای از هرگاه فرناک شاده براکی مینا دهیه از هرگاه فرناک شاده براکی مینا وهده اب عمینا جرعه خرابیه دو قبنگه اب عمینا جرعه اشتی باش تو بیا دلی خدا دبین بری من خودی تخوای گچرامه عمری خدا دوتن شابی قلو دنگازی دو نبینی دلی خدا دبین بری من خودی تخوای گچرامه عمری خدا دوتن شامی قلو دنگازی دو نبینی دلی خدا ببین بری من خودی تخوای گچرامی عمری خدا دوتن شامی قلو دنگازی دو نبینی دلی خدا ببین بری من خودی تخوای گچرامی
جان دنگازی دونبی گلکی سپاس لوی کردستان جرگو دلی مکردان لوی کردستان جرگو دلی مکردان تناد به دنیای گوری دبم روح جان تناد به دنیای گوری دبم روح جان Kürdistan'ım çiyanem, irgucam u baninem Kürdistan'ım çiyanem, irgucam u zozanem Bakur başu rojlar, roja vaçar biran Bakur başu rojlar, roja vaçar biran Loy Kürdistan, cergu dileme kurdan Loy Kürdistan, cergu dileme kurdan Tenad be dünyayı, gori tebim ruca Tenad be dünyayı, gori tebim ruca Beji Kürdistan Kürdistan nedadin, em bi khaki dilşadin Kürdistan nedadin, em bi khaki dilşadin Düşmün çabi dezerbin, her serbest u azadin Düşmün çabi dezerbin, her serbest u azadin Loy Kürdistan, cergu dile me Kürdan Loy Kürdistan, cergu dile me Kürdan Tenad be dünyayı, gori devim ruca Tenad be dünyayı, gori devim ruca Her biji em Kürdistan'ı ticaran adet Şasare Liçyan berdibare Bahize şasare Liçyan berdibare Evali duvare Tenime limin sare Evali limin sare Faize sar faize Faize sar faize Faize sar faize Faize sar faize چون در باز بود شب من
Vandriyada Dedigo Azibi Sal derbaz budunadi Dedigo Azibi Sal derbaz budunadi Paize sar paize Paize sar paize Paize sar paize Paize sar paize La 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 Lam da la 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 Gelek ispas Avale can deste Şbo sarık Şarbane Kürdistan'e Ez heviya Kürdistan'e Ez ketkare Akşiyane Ez kaniya Azadiye Ocalanım 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 Hey hey Ocalanım Ez şarbane Kürdistan'e Ez heviya Kürdistan'e Ez ketkare Akşiyane Ez kaniya Azadiye Ocalanım 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 Hey hey Ocalanım Destefu herkes var Tırsadile Kolla dönüm Tırsadile Gel karanın Sıttare ra Ez hevalın Ez bakadım Her şiyare Ocalan Ocalanım 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 Hey hey Ocalanım Ez zayna Bir rakibe Ez buyna Bir rakibe Karaz vale Rumeteme Ez vataya Ebineme Mercan Ocalanım 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 Hey hey Ocalanım 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 Hey hey Ocalanım Bizi her jineki Kürt lejayê dünyayê jin jiyan azadî gelekî spas Beni em jî spas dikin ji bo berfîn Mamedova bijin jiyan azadî em dibêjin serkeftin di huneratê de ew dengeteyê xweş ji Qazaxîstan belê hevalên hêja najî em dibêjin Govenda Avrupa jin tê ji bo wê jî pêwîst û vala bikin ji kerema xwe re hemû heval pêderê vala bikin govenda jina Avrupa tê ji kerema xwe re ama berî wê na heta hûn vir vala bikin axaftvanik me heye belê eger ku axaftvana me li vê derê be nelvire ne amade ye hevalê vîn
بله هوال نجام نبورنا خود خوازن نه گوارتر چه با مادی ساجی بدره بالا بکن و کچک بچوک و نابویه براستی جه نزان ناوه چی اما منا بدر خویا کرم بلکی دای کو باوه لبر بر ور کچا موان نابویه کرم آخر دای کو باوه نا ورن بدره جه پشتی که اون کارن کچا دلال کچا خوشک بگرن تمام گلامه ناوه چیه وده ايش انسان ما بيجي اما ودايكو بابي ورن تمام يا يكمل لا بزان ماما سونا آمادنه مي تقريبا بله اول نجا براستی گله هنرمندن سürpriz جیدن آمدنه هنرمندن دنگ خوش اونجا هموش نیز بناس دکن شبا کل جانک مزن بیوزن بی کل جانی بردوام بکن هوال لجدر به تبایی کرم کنورن هندور شبا کو ام بی کل جانی به هفر پار بکن شبر کو هنرمندن پر دنگ خوش لبیدری آمدنه یک جوان هنرمند دای کو درزی گووند اما حتی گووند خواه آماده بکه بله هنرمند دنگ خوش و نافدار هنرمند نوارین لبیدره هنرمند نوارین اگر کو آماده بنامه بچه بکن خورد هفال نوارین هنرمند هیجا دعوتی بیدره بکن جبا موسیقی جنن من کو کدل بدرد کاچا جبا موسیقی جنن هر بجی و بخیرات دست دل وسط وره بچف که خورد جناکو کدک مزن جبا هنرد ده جناکو دناما به شورش نجی خود گره جناکو تم پیشن تیج گل جیرتکه و هر واجو نره جیرتکه بچم جوان خود بارین
بله جانا كدي مرحبا جواره امجي فستیوال زیلان و همیا پیروز کن همو بخیر هاتن چواده چه؟ باشه نها ستلانا دوره ده گریلا ما از دخوازم به ستلانی دیاری گریلا یه سری چیا بکم وکه اونزانن ام بسایا وان حتی ایرو هاتن بسایا گریلا و بسایا شهیدا چه بگه مزنش بو بر خدانا گریلا 1000 سلاش بو که داوان گریل راست ام دما آشتیه دنلی her çi bebeji em keda gerilla gerekş bir nekin keda şehidaş bir nekin keda seroka poş bir nekin çepike vaş bo şehiden Kürdistan'e uş bo gerilla yesereçiya her biji برنامه لگو دلی و در باس به آنا حوالی رو نشتی دنگ چپکی و نایه اون باشن gerek جوشا و ایرو لجه بجبر کو سروکاتی تواجه نو در باس کر gerek ام دست سروکاتی خورد بکن چپکی مزنش با سروکا پو دخوازم سلاوی مزنش با سروکا پو 1000 سلاو جبو سروکا پو به هم نبشین وکشین Tiliviye ve Jbo şehiden Kürdistan'e Jbo gerilla esericiye
Gelek spas. Hezar selam serokapı. Çepik yavaş bak serokapı. Geçişine sınavı ve sıra. Gelek spas. والله زیرو شبکه مزنش بو حواله جن دخوازم ویرو جوشا و تلیلیه و گلماهیا و گلک خوشه ام به هر بیشن جن جیان جن جیان یه بعد نمیشی هاتنه و
والله gelek spas bu kuyru hatne pişkiri dana heval ejin çepke mezin ji boğan ji duxazın. Gelek spas.
gibi yerim ev keçimin danmane dinlemeşi yerim ev keçimin danmane dinlemeşi yerim Cibo hemen Faruk çevik dıfazem çevik eve bir herra Memo yapıştıran Murat Bakran hemen Faruk Mehmet Şerzat çevik eve çuva dıfazem Coş eve bir herra Murat Beni Furkan Gelek spası gümüş boten gibi unawe Hatta cana gidiyor kabaş mı nedir bu katır ewe Bu hemen müzisyen çepik bu katır cana gidiyor bu katır ewe Beni bir çepike khurcu bu hunermen namek başkari. Rastı şeyler yapmak istiyorlar az gerina ve gud. Yani pır bandorlu be dike pır bandorlu hissin. Hem beşiş bu evladın geli Kürt bu şervanın internasyonalist. Kujbo me bir salaya zeyretiri 5 sale kedek pır mezindide. Hem dibe xuşk, hem dibe bira, hem dibe heval, hem dibe mamoste, hem perverdeyan dide, u hem jî çeki, giran milê xwe dikin, û ji bo azadiya gelan, ji bo azadiya gelê Kurd, şervanên azadiyê her dem berê xwe li azadiyê werin em bi hevre çepikek Kurd ji bo gerîlayên azadiyê, werin em bi hevre bêjin em deyndarê were. Deyndarê were şervanên azadiyê hûn bûn mînak li cîhanê hûn bûn ewladên vîgelî ewladên Kurdistanê her dem li kêleka gelê xwe bûn her dem internasyonalîst bûn belê em carek din dibêjin hûn gerîlane un şervanên dilê me ne em tücar û tücar soz û doza weş bir nakin em çepike Kurd bişînin ji ber xwedana gerîla internasyonalist prestijî anha berdevka internasyonalist a Belûçîstan li vê derê ew jî dixwaze peyamê xwe ji bo Festîvala Şehîd Zîlan bide werin em li berdevka internasyonalist a Becûlistanê guhdar bikin kerem kin willkommen herzlich willkommen Vielen Dank. Dear sisters and brothers, it's an honor for me to speak today at the 19th Zilan Women's Festival, a space of resistance and empowerment. Under the powerful slogan, Din Jiyan Azadi, women, life, freedom. I came here as a representative of the Baloch National Movement, standing in solidarity with Kurdish women and all oppressed peoples struggling for freedom. I bring greetings and solidarity from Balochistan, where women too rising against violence and occupation. Our operations may differ in geography, but we are united in purpose. We know
know, when women organize, regimes tremble. When women rise, movements are born. That's why today in Balochistan, the state has declared war not only on political activists, but specifically on women who dare to resist. Let me speak clearly about the reality in my homeland. According to the PANG, a human rights department of Baloch National Movement, in a just first half 2025, 306 killings have been documented. Many thoughts, extrajudicial executions. Since 2011, even Pakistan-owned official inquiry admit to 2,752 of enforced disappearances in Balochistan. But on the ground, activities and activists and families know the true figure exists. 5,000 disappeared over the past 2 decades. And today, women are being targeted. Dr. Marang Baloch, a young medical doctor, a leader of a new generation of Baloch resistance, was arrested in March 2025. She remains imprisoned today for the crime of speaking truth to power. Along with her, Bebo Baloch and Gulzadi Baloch, 2 courageous women, are also imprisoned. These brave women have been detained simply raising their voice for justice and the rights of Baloch people. The state represents targeted not only well-known activists, but every woman who dares to speak out. Majbin Baloch, she was just 24 years old student and activist, was forcefully disappeared in just last month. In late May 2025, Majbin, a student of library science, was abducted from her hostel at a civil hospital, Quetta, during a raid conducted by Pakistan's Counter-Terrorism Department and intelligence agents. Her brother Yunus had already been abducted just days earlier. Her abduction has sparked protest by women and families in Quetta and elsewhere, but the state remains silent. Let us be clear, this is not accidental. This is a deliberated campaign to speak, to break women's resistance and fight families. This is not random violence. This is a systematic genocide. This is the systematic gender repression aimed at silencing women's voices, crushing their courage and breaking the backbone of the people's movement. And yet, this is not only gender oppression, it's the collective oppression, repression of an entire people. In Balochistan, men, women, children are sacrifices, all suffer. Children are abandoned
Mother buries their sons, father searches for their daughters. In Balochistan, every family carries grief and courage. Comrades and sisters, we have learned from your example the power, the international feminist solidarity. I stand here today to ask you, raise your voices for Baloch women. Demand accountability for enforced disappearances and political imprisonment. Please us, help us break the silence in media, in parliaments, in movements across Europe. Because when Kurdish and Baloch women stand together, our struggles become stronger. Together, we can challenge patriarchy and روژا باش شما بخیر تماشاوان ارجاع اوروویستویه و حاضران یوشمه دنگ گل دنگ کردستانیه Tepeden tırnağa yeni bir yaşam. Giderek süreklileşiyor, derinleşiyor, dinliyor, dinlettiriyor, sürüp gidiyor. En zayıf olduğumuz bir dönemde ve hatta Hakkı'nın katledilmesiyle o oldukça zayıf, şekillenmeyeceği belli olmayan gruplaşmamızın tamamen dağılacağını düşünen düşmana bu şehadet dolayısıyla yaşadığımız yoğunlaşma, gereklerine ulaşma, mümkünse eyleme geçirme denilebilir ki en büyük işlerimizdendi ve asıl pekkeyi yaratan da bu yaklaşımdı. Eminim ki Hakkı'nın şehadeti olmasaydı biz belki de pek yerleşemezdik. O kararı veremezdik. Tarihin seyri böylece değişti. Aslında devleti bara rejime dayandı. Başkanın en yakın yardımcısıydı. Rebera Podbejiya, işte ruhamı ve şartı bir. Hareketin ilk yaşam kültürünü, yoldaşlık kültürünü, komün kültürünü yaratan, mayalayan Hakkı'dır yani. Değerlere sahip çıkmak. Bence herkesten önce Hakkı arkadaşın şahsında bu partiye mal olduğunu ben düşünüyorum. Peki ki devrimci şiddeti nerede, nasıl kullanacak, ne zaman kullanacak, hangi tarzda kullanılacak? Hepsi bu katliamdan sonra. Di sala 1977 de tevgera apoyan têra xwe mezin bûbû. Li atmosfera siyasî û polîtîk a Enqereyê bûbû hêzeke bibandor û tevî vê li Kurdistanê jî pêngaveke mezin arêkxistinî pêk anîbû. Duan deman de ku hema bêje îmkan qet tin nebûn û zehmetiyan bi awayeke trajîk xwe ferz dikirin,
فداکاری و هولدانک مزن آدوری آقلان گروه بو و دری لهیویه وکر بو. پیواجو امتحانک مزن بو. باوری و ایراده هما بیجه دهات جرباندن. کادروین تفگری به فضیلت و هلوستا خویا جینه با آوائه که جهاتی دوی امتحانه ده بسر کتبون. نتنه تنبون لدجی و مشی آستنگ بو. ده تکوشینا لدجی فاشیزمه ده، لدجی ایرشن دولتین هر دو چوز زیده دبون، لدجی هر جورا پرووکاسیونین رکستنین شوون سوسیال و نتوه پرستین پریماتیف برخودانه که حوجه هاتبو نشاندان. زمان هیوی وقتی هما بیجه نشانی اپوجیان دابو و بی برخودانی سرکت نابه. دوی پیواجوی دا عبدالله قوناغا داویا گراخوه جوینا لدیلوکه بداوی کرو بو. و 15 گلانا 1977 و گریا بو انقره. ارکا و گوهستنا تفگری جبو کردستانی با آوائی که سرکتی هاتبو تمام کرن. اشکره بو و افگاو آویتن جبو دولتا ترکیه تالوکه بو. جخوه کسیره یلدرم و پیلوت گلکی هولدابون دا کو تفگر جه انقره درنکه به. سفرا سرکت یا کردستان معنی اک خواه بو. تفگر خوش آلی ایدولوژی و زلال کربو و خوش ناون دا سیستم قد کربو. لو ما تالوکه هبو و دویا بو پیشی لی بهاتا گرتن. جبر وی ده سال 1977 ده و دولت پولیتیکا خویا امهای یا یکسر بگوهرتا و هایا وی جدیتا تفگر چه بو بویا و ایدی بری خواب دا امهای که یکسر. بگوتنه که دن فناکو لدجی پینگا و سفرا کردستانه ایدی دورا پینگا و هاتو بو دولتا ترکی. ایرشن ده هجده گلانا سالا 1977 ده مینا او بویربون کو پیک هاتن. 15 گلانی سفر و مشامن بداوی بو. وکه برسف 18 گلانی به کمک ناوی و به گمان سترگا سور حکی کارر قتل کرد. دنجما وی کمپلیده کو حکی شهید بو کسی که به ناوی آلاتین کپان بکارانی. وی بویاری وصا باندور لمکر مینا کو ساتلکی آوازسار بسری مدوره خواره ام هجانده. او بویاره که وصا بو کو وی سیر و روچونا دیرو که بگو هرتا. ممکن بو کو تکیلیا کما قالگیری به پدکیره به هن برماهین کومن ترک و هن کومن سرناوی دولتی تفگریان رهبویا و ویجی شرک ذهنی لدیجی کمک هدف تبلیغ و لزگین داتانی برمه. شر ذهنی که تلوکه کو زو و گوهر آمورین شرک حشق maddi. İşte o zaman biz vardık, Rıza arkadaş vardı, Doğan Kılıçkaya vardı. Daha başka arkadaşlar da vardı. Yani önemli bir kadro gücüyle Antep'e yüklenmiştik. Antep'te kısa sürede gerçekten büyük gelişme sağladı. Bunda işte Kemal arkadaşın, Cuma arkadaşın tabii önemli katkıları yanında tabii esas Antep'te çalışan Haki arkadaştı. Yani hemen Düztepe'deki liseden bir grup insan örgütlendirildi. Genç örgütlendirildi. Onlara bir eğitim çalışması yapılmaya başlandı. Atatürk Lisesi'nde bir grup genç çıkarıldı. Onlarla bir eğitime başlandı. İnönü Lisesi'nden Karşıyaka'da İnönü Lisesi'nde gençler çıkarıldı. Onlarla eğitimler başlandı. Gene fabrikalarda, inşaatlarda çalışan gençler vardı. Onlarla eğitim çalışmaları başlatıldı. 76'nın ortalarından 77'nin sonlarına kadar uzanan bir yıllık süreç içerisinde, 1,5 yıllık süreç içerisinde Antep'te hatırı sayılır bir şeye ulaştık biz. Yani bir ilişki ağına ulaştık. Vakti ki Antep'e dibinin ki pişt ve faaliyette havali hakikarer heye Alaaddin Kapan işte havali xora dibêje işte lazım am vîro terabikin çawa bu anda difhem kirin işte dibêje faşistin vana işte zlamî mitin li dijî Kurdin işte lazım am van rû terabikin yani var da axıbı işte cêkê havalî
haki karar bikişinin ki sözde pera nikaş bikinci kahve kel nuri pazar paşı dibêjin Kurdun Alevîne hemê Maraşê diçil ve kahve jî millet ra axiftinê dike dibêjî işte faşistên haben virab hücumu vir bikin işte bu ki hün Kurdun hün Alevîne lazım e hün li dijî wan bisekinin war daxivî hazır dike yani ew jî pê bawer dikin yani. Beş parçacılar denen grup eliyle yaptılar. Bir ajan gruptu. Biz Adana'dayken bu Alaaddin Kapan denen kişiyi tanıdık yani. Orada geldi, Töbder'deydik. Töbder'in çaycısı geldi, dedi birisi gelmiş sizinle görüşmek istiyor. Geldi, ben de tanıdım. Biz birlikte oturuyorduk masada. Tanıştık. Biraz konuşalım dedi. Haki arkadaşla ayrı biraz konuştular da. Sonra geldi söyledi. Orada tanıdı. Ondan sonra bu devam etti biraz. Antep'te de devam ettirdi. Sanki takip orada başladı gibi. İnsan öyle de söyleyebilir. KDP ile ilişkili olan bir ajan gruptu tabii. Fakat bu ki işte bıkanı havali haki karar bikişini vedere navme de hani kabin. Mehmet Uzun Tuzlu Çayır tevme bi. Yekşi Bozan Aslandı gotin. Avcılı Antabe Dınav halkın kurtuluşu da bi. İlhan Memo Düstepe şehit ketin pişti ve tevlime bi. Alaaddin Kapan bi Mehmet Uzun bi Bozan Vana işte randeviye beştixe. Havali haki karar dibêje vanat pir tehlikelne vana nekevin nîqaşe randevi mendevi van ra wernegirin. Vana girêdayî mîtin. Hedefe van dixwazin derbel harekete bixin. Yani şiar dike. Ewna jî te Alaaddin Kapan ra rûdinin randeviye war dikin. Ben o şehadetten bir hafta önce Ankara'daydım. Ben Kürdistan'a döndüm. Başkan beni gönderdi. Fakat bana dedi sen Diyarbakır'a gideceksin. Kemal Pir seni orada bekliyor. Seni oraya çağırıyorlar arkadaşlar dedi. Fakat Antep'ten geçeceksin dedi. Giderken Antep'ten gideceksin. Antep'ten giderken de bu Bozan diye birisi vardı. Bozan'la ilgili bazı şeyler vardı, onları söyledi. Bunları hakiye söylersin dedi. Yani böyle bozguncu, böyle art niyetli, hatta kuşkucu tutumları var. Bunları dedi aktarırsın, geçersin dedi. Ben gittim, Antep'te indim. Gittim şeye. O zaman Akyol Mahallesi'nde bizim öğrenci arkadaşların bir evi vardı. Orada haki arkadaşla görüştüm ben. Şimdi orada haki arkadaşla görüştüm, haki şeyi anlattım. Dedi sadece şey değil, dedi, tamam onun dedi fiili şeyleri var, bozguncu yaklaşımları. Fakat dedi bu işte Mehmet Uzun o zaman dedi. Yani Mehmet Uzun'la onun ilişkileri, yani gene Mehmet Uzun'un yaklaşımları ve benzeri onların bir takım rahatsızlıklar yaydığı şeklinde bazı şeyler söyledi o zaman. Yani havali haki kararı dibêjin işte mali Düztepe, Nuri Bazarbaşı, falan kahve, falan roj, falan saate me randevu var girtiye ki nikaş çevi. Havali haki kararı dibêjin mi var gottu bi yani vana tehlikeline çima var randevu var. Önce öyle tepki gösteriyor. Sonra biraz daha şey diyorlar işte bir kere aldık. Gitmezsek her tarafta yayarlar. Apocular bizden korktu. Gelmediler. Söz verdiler tartışmaya geleceğiz diye katılmadılar. Böyle etkiliyor, tahrik ediyor. Yani razı ediyor. Böyle de çalışıyor yani. Onun üzerine diyor tamam. Birlikte gidelim. Bu Mehmet Uzun diyor benim işim var filan yere gideyim. Oradan gelirim siz gidin. Ve şev emlemolu Mehmet Uzun de heyu iyice Kürde Sarze. Aslı katırsınız sürgüne Sarze buna koyun. Kayseri Sarze. Mehmet Hatku
Ya o nizamçı bir tartışmış bu Alaaddin kapanı hat teşkil etmiştin az hareketli evkir. Ya bu az Alaaddin zulmattıkım. Alaaddin devlet mite eleman mite men kırkaya javdi az kırkaya sakini bu hangi gotuharlar ama gotujbetharlar. Havali haki karar dibêjî biçin û wexta malek malê hoşgir dihabî dawancak malê malê hebî. Havali haki karar dixwaze biçi ve malê ve dawanca jî wargir war biçi ve kahve. Eve gidiyor ki silahlar alınmış. Onları da alan Mehmet Uzun'dur. Daha önce gidiyor, silahları alıyor. Silahsız gitmesini sağlıyor yani. Herhalde gidiyor, seyrediyor. Onlarla anlaşmalıdır muhtemelen. Haki arkadaş gidip görüyor, oturuyorlar masada. Merhaba diyor, çevre öyle dedi zaten. Yani yanlarına gitmesiyle kavga ve silah bir anda oldu diyor. Hazırlıklıdırlar. Vuruyorlar. Alaaddin Kapan 2 kişidirler. Haki karar şehit bûbû. Ew heqî ku bi awrekî xwe hevreyên xwe dixist nava tevgerê, birabûn û rûniştina xwe nîşan dida ku divê koma hê li serê rê çawa bijî, li hemberî her bêhêvîtiyê mîna çiyayekê li pişt hevrê û hevalên xwe bû şehîd bûbû. Ew heqî ku ruhê veşartiyê Abdullah bû, her cara hewce bikira mil dida milê wî, di tinebûna wî de dibû gotin û dengê wî şehîd bûbû. Ev nûçeyan nebixêr wê pir bilez bigihişta komê. Ev xeber wê weke bombeyekê biketa nava vê tevgera hê nû bi cesaret ketibû ser rê. Wê hêrsa apojiyan amîna xencerekê di kalan de kiriba ku ji hêlîna xwe derketa. Min li Enqereyê hêçan roj derbas kiribûn. Ji dîlokê xebera şehadeta Hakî Karer hat. Ez dikarim bibêjim ku bi vê xeberê re hema bêje hilweşiya. Ji sedî sed me dervekê xedar xwaribû. Ya girîng ew bû ku me berseveke rast bi diya bîranîna wê. Beçağı Türkmen mahallesi mala me hebiya. Yani mala me ne şahsi mala hafala. Emlüve dere bu şevat ku varnuman uçar kuşta maygalat kulağım çıkmıştır ama kulağım çıkmıştır. Fişe bakın mı? Ego hakim kuye. Bunu zor sadam la kayığı şafakatinu kudaşuyanı zaman. Bu hakim kuşta. Ego bu hakim kuşta ama nola ka em cesede majiye kenam ki çıta bakın çı bakın acemine nazlanın. İki arkadaş şehit düştüğünde ben bir kaza kurşunuyla yaralanmıştım ve Dersim'de bulunuyordum. Olayı sanıyorum basından, gazetelerden öğrendik. Aynı zamanda kısa bir süre içerisinde arkadaşlar direkt haber yolladılar. Tabii hepimiz açısından gerçekten şok edici bir haberdi. Haki arkadaş grubumuzun en seçkin üyesiydi. Başkanın en yakın yardımcısıydı. Biz Ahmet'teydik evde. Sabah böyle daha şafak vakti kapı çalındı. Dedik ne oluyor bir öğrenci evinde. Kapıyı açtık işte Antep'ten bir iki arkadaş bir arabayla gelmişler. Telaşlı geldiler bilgi haberi verdiler bize. Dediler böyle oldu. Haki arkadaş vuruldu şehit düştü. Biz bilmiyoruz ne yapacağız. Ben arabaya bindim devam ettik Antep'e gittik. Antep'te aileye telgraf çektik. Antep'e gelmeleri için kardeşlerine. Ben gittiğim için isimlerini, adreslerini biliyordum yani. Postaneden telgraf çektik acil gelin diye. Ondan sonra çevreden duyan arkadaşlar duydular geldiler. Kemal Pir geldi.
İcareci bu tören çene mi? Polis dervan cenaze. Hevale hakiki bu nervine em duri xastaxane wisa sê çar her digeriyan wisa wek difertilîn. Luwa deran bûn. Ji ber ku heval ji her derê de hatibûn. Yani ji Amedê, ji Rihayê, ji Ankarê, ji giderê de hatibûn. û hevalê Kemal digo mutlaka em ê cenazê heval bi tören rakin. Yani çi bab bu wê heval dor berê xastaxane digirin. Yani ki cenaze wargirin. Yani ki bu wargirin jî eger şer lazım e bu polisara bu wê jî dibe em hazir em şer bikin. Yani her şekilde berçavê xwe. Polis jî wê fehmdikî. Zaten alaqatê xwe Alaaddin Qapan jî heye. Komiser Kemal dibêjin. Li ser dosyê PKK bi taybet sekinî zaten ew ji wê derê bî. Alaqatê xwe jî hebî. Yani dizanin ki heval cenaze li xastaxane wargirin. Şer jî bikin. Wana jî xwe hazir kiriye ki derbekin mezin hareketê bixin. Ne yapacağız diye tartışmalar oldu. Çok ağır bir durumdu. Nasıl yapmalıyız, neler olmalı? İşte kardeşleri geldi, biz hastaneye gittik. İşte morgda gördük. Oradan alma şeyler nasıl olacak? Zaten ağır bir durumdu. Onları tartıştık. Bir taraftan da arkadaşlarla bilgi verdik. Ne yapacağız diye tartıştık. Ama yani o çevreden duyan bütün kadrolar Antep'e toplandılar. Herkes de elinde ne varsa alıp gelmişti silahı şeyi. Hatta heval hani dinamit hani careki don minci dinamit parasın. Bahçe gel heval Antep fidanlık. Mesela bahçe belediye bu. Ya emle دوری خستخانه دفرتن یا جم چونو داره وکی سرعب که رو دنشتن دویر دانی تصمیم کرد چند ساعت جمع ما واسه لوله دینامیت بون yani ma her tiş doğu berçaf ku en mutlaka cenaze tören rak. Kesinlikle vermeyeceğiz diyorlardı, öyle şey çıkartmayacağız, hesap soracağız bundan. Çok hakimiyet yoktu duruma yani. 3. gün müydü daha alamamıştık. Dediler önderlik geldi. Sarık da Ankara'ya bu ve geriye uzattı. İşte Mahmut Aktaş attı bu haki şehit bu ya. Sarık Hacı Marago yurda bunu yurda sirte bu. Go emi biçin ama pır xemgin bu yani ecra pır granatı bu. Havalti yaman kapasitevi çma haki aslında devleti bara mecime dayan. Biz gittik. O bir işte hayır herhalde Mahir Varat'ın evinde miydi? Bir yerdeydi önderlik. Diğer arkadaşlar da geldiler. Kemal arkadaş onlar geldiler. Dediler şöyle hazırlık yapmışız. Şöyle vuracağız, kıracağız. Önderlik reddetti. Dedi bu zaten bizi vurmak için düzenlenmiş bir tuzak, oyun yani. Onlar daha çok hazırlıklılar. Biz birkaç tabancayla ne yapacağız? Yani işte bunu bahane yapıp daha fazla vuracaklar bizi yani. Eğer biz de buna zemin olursak hata yapmış oluruz. Evet, devrimcinin anısına sahip çıkmak lazım ama böyle olmaz dedi. Öylece de davranıldı işte. Cenaze alındı. Ankara'ya gidildi. Oradan emniyet kaydedildi. Sonra Ulubey'e, Ordu'ya götürüldü.
gelek kadroyên tevgera apocî wê beşdarî merasîma cenaze bûbûna. Malbata Hakî li navçeya Ulubey a Ordoyê dima. Lewma wê beşeke hêjayên kadroyan biçûna cem malbatê. Du wezîfeyên giring hemabêje li ber her kesê di komê de hebû. Yek jê weke erkeke hevrêtî û hevaltiyê wê beşdarî merasîma cenaze bûbûna û xwedî li cenaze derketana. Ji bo vê jî wê her cure talûke û rîsk li ber çavan bihata girtin. Yadin jî piştî merasîma definkirinê karekî esasî hebû. Ew jî ew bû ku her çi dibû bila bibûya wê ji kujeran tol bihata hlanîn. Di pêvajiyeke wisa de Abdullah wekî her kesê nedifikirî. Her kesî bi awayê tê zanîn tol hilanîn weke rêya rast zanîbûn û bawer dikirin ku wê bi wî awayî hêjayî şehîd bin. Lê Abdullah wekî serok û rêberekî ku ji her kesî cuda li peyê hesappirsîneke dîrokî bû. Otobüs Antep'e gidiyoruz. Osmaniye'de bizim otobüs durduruldu. Ve böyle durduruldu. O zaman sanıyorum Abbas arkadaştı ya da başka birisiydi ya da Baki miydi geliyordu. Bir dediler biz cenaze almışız gidiyoruz. Ve böyle olunca biz de indik, otobüsten indik. Biz de başka bir otobüse binerek ya da onların bindiği otobüse binerek tekrar Ankara'ya döndük. Buraya Kevin, Tino Ankara. Kemal hat yürüdü, sırt yürüdü. Xudu öyle pencere rabıtındır. Evci xoya bari Kemal bu. Sarı cumara göz atan. Hem dama cenaze binin, beşinin. Kun gruba Ankara'ya havale edilir kadroyu hazırken, mektep dedi. Aracaki kireyken, honcu veren. Ulu Bey, Navşa Hakivan, Navi Ulu Bey'e bacarı verdi. Kemal haberdameşun da mehval top kırın, amış. Biz oraya gittik. İndik, Ulu Bey'e gideceğiz. Kemal yok. Kemal bizden önce gelmesi gerekiyordu. Ama gelmediğini gördük. O zaman arkadaşları gönderdik Ulu Bey'e. Bir iki saat sonra baktık Kemal geldi. Kafası sarılı. Böyle kafası tümden sarılmış. Ya ne oldu? Biz trafik kazası geçirdik. Bizim arabamız şarampula yuvarlandı. Ben beş eve doğru mu? Ser cenaze. Rojada ve doğru bacarı orduya. Havadime dev yol, kurtuluş. Demin dev yol kuruşu bararış kuvvetli bu. Bunge hayvan havu yani. Ekberi haki nasıkın. Ve doğranış patımı şoraş geldi. Haberim öyle yaptı. Büyük bir törenle evlerinin yakınında, bahçelerin içinde toprağa verildi Haki arkadaş. Devrimci bir törenle. Katılım iyiydi. O ordunun gençliği tanıyordu yani. Oradaki gençlik üzerinde de etkinliği çok fazla vardı. Tabii cenaze töreninde kim konuşacak dedik. Tabii Kemal konuşacak, bizim ajitatör propagandacı. Gerçekten gitti konuşacak. Haki arkadaş dedi. Der demez ağladı, bıraktı gitti yani. Gitti. Konuşamadı yani. Ondan sonra artık Baki geldi konuştu. Kardeş de oradaydı. Baki geldi konuştu. O işte cenaze gelmişti, o sırasında böyle yüzünü açtılar şeyin. Yani tabutu açtılar. Yüzünü gördük. Böyle biraz sakalları çıkmıştı. Böyle yani biraz sakalları vardı. Böyle o
tebessüm eden yüzü gerçekten hiç aklımdan çıkmaz yani. En son o halini gördüm yani. Daha sonra tabii cenazenin dönüşünün ardından başkanın kendisi bana bir mektup yazmıştı. Kendisi aynı zamanda Haki arkadaşın anısına daktiloya çekilmiş yaklaşık 7 sayfalık bir metin de verilmişti, yazı. Haki arkadaşın durumundan söz ediyor, şehadetin anlamından söz ediyordu başkan mektubunda. Bu konudaki düşüncelerini zaten gönderdiği yazıda ifade ettiğini anlatıyordu. Benim Haki arkadaşın anısına bir yazı kalemi almamı istiyordum. Kendisinin kaleme aldığı yazıyı ana çerçeve olarak, bir malzeme olarak kullanabileceğimi, gerekirse bu tarzda değerlendirebileceğimi ya da hazırlanacak olan yazıya ek olarak da koyabileceğimi ifade ediyordu. Başkanın konuşması da yazıya eklendi. Ve bizim sanıyorum böyle gizli basılan ama açık dağıtılan ilk yazılarımızdan biri oldu. Önderlik gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini şehadetinden sonra yazdı. 78 başında Haki Karar'ın anısına başlıklı bir anı yazısı. İlk anı yazısıdır. Daha genişletildi, bir broşüre dönüştürüldü. Kürdistan'da Halk Kahramanlığı kitabında önderliğin yazdığı ilk bölüm vardır orada. Yani oradan öğrenmek lazım. Haki arkadaşı. Ne tesadüf bu ku Hakkı Karar bu hedefa erişeke bevirengi. Ew keseki wisa bû ku hêdî derketina tevgera apojiyan de ruh û rengê çanda jînê dabû. Lewma êrişkaran di şexsê wî de temamê nirx û çanda jînêya wî temsîl dikir giribûn hedef. Bi rola alîkar a Abdullah ra dibû. Nexasim li dîlokê li her devera diçû xebatê fikrên komê li her derê belav dikirin. Bandor li mirovan dikir, gelek alîgir û kadro bi awayeke serketî kom dikirin û ev hemû nîşane û îspat bûn ku ew çima bû bu hedef. Ne tenê wekî kadroyekî bi roleke bi bandor rabûbû. Di heman demê de bi pozisyona xwe ya li dîlokê xebat hemû rêve biribûn û meşan dibûn. Di vê çerçûveyê de ev êrij di heman demê de li dijî rêveberiya tevgerê bû. Wekî din jî gelek nîşane hebûn ku tetikkeşê vê êrişê Alaaddin Kapan bi desteka dewleta Tirkiye hereket kiriye û êrij bi rêkxistin kiriye. Ji xwe wê paşê derketa holê ku heman kesî yekê gulana 1977 di kuştina 34 şoreşgeran de ku weke gulana xwînrêş a di dîrokê de cî girt bi rol rabûye. Girdar diyar bû. Li pişt tetikkeşên bûyerê aqilekî global û planekî dewletê ya li odeyên xewle biryardayî hebû. Hewldana komkujiyeke organîzekirî ya dewleta Tirkiye ketibû rojevê û xwîn hatibû rijandin. Ev êriş îşaretên êrişeke nû bûn. Naxwe diviya bû tedbîrên hewce bihatina girtin. Hakî şoreşgereke welê bû di dilê hevrê û hevalên xwe hemûyan de cih girtibû.
به ایرشک خاین شهید بوبو لو ما وی شهادت دل و مجی اندام کومی همویان ده ریلیک فکری وگرا و همویان وی بگوتا ایدی وی تتشت وکه بری نبه نهاوری هایکی قرار işte rebera podbêjiya işte ruhamı ve şartı bir ki me çi digo ma derhal pek danî ew rast e yani heybetmendî ki rebera po heye çi ye fikre û kirine pek vedimeşîne hem de fikir hem de fikri yani diyalektik e ve asta da jiyana da pek dîne işte havalî hayki qarar jî ew taybetmendiye li rebera po wergirtî bû. Bu düzeyde hem hakimdi ideolojik politik çizgiye, önderlik düşüncelerine hem de yeterli ikna edici düzeyde bütünlük halinde aktarabiliyordu. Bu anlamda propagandacıydı. Haki xo tiştekî rojekî nedayê paş yani. Her tiştî ve ruhu can ve akıl û famê xwe ve xebat dike, dixebite yani. Ku mazeretekî wî evekî wî jî tune. Hewayî ketkar e, terbiye, ahlak, pîvan, giraniya wî pir tê hezkirin. İnsanekî hayetê binêrî wek melekekî ye. Ama hele prensîba da jî pir yani sağlam wek polatekî ye. Haki gerçekten bütün arkadaşlar seviyordu, saygı duyuyordu. Bu nedenle önderlik de Haki'ye farklı yaklaşıyordu yani. Önderlik de Haki'ye çok saygı duyuyordu. Onun o kişiliğine, o özelliğine, o olgunluğuna, o böyle bozulmamış karakterine çok saygı duyuyordu. Bu nedenle Haki ile önderlik ilişkileri biraz daha daha rahattı mesela. Haki önderlikle daha rahat konuşur, tartışırdı. Yani alabildiğine mütevaziydi. Alçak gönüllü ve mütevazi. Yani herkesle rahatlıkla onun düzeyinde ilişki kurabilecek bir şey vardı, bir tarzı vardı. Yani hiçbir zaman sadece karşısındakiyle özelliklerinin üstünlüğüyle ona hitap eden bir yönteme başvurmazdı. Yani onun ikna gücü onun burada değildi. Sadece anlatım gücünde değildi. Sadece birikiminde değildi. Şimdi bir gün kitap okuyorduk. En son ben kaldım. Diğer arkadaşlar yattı. Zaten biraz zamanı gelmişti, yatma zamanı. Bizim Doğan Kılıçkaya dedi, bitirince yatağa gelince ışığı söndür gibi bir şey söyledi. Baktı ki ben söndürmüyorum ışığı. Doğan kalktı. Böyle ayağa kalktı, ben de yatağa gittim. Hafiften bana çarptı. Bu koluma çarptı şuraya bir. Dirseğime. Ya nasıl oldu? İşte benim başım döndü, bayıldım yani. Sonra ya baktım arkadaşlar hepsi başımda. Haki de başımda. Neyse ne oldu? Dedim ya bir şey yok. Çarptı, biraz bir şey oldu. Kendimden geçtim. Tamam, iyiyim. Gerçekten de öyleyim yani. O anlık bir şey. Neyse yatağa yattım. Neyse Haki yatmıyor. Ya dedim yat, bir şey yok. Dedi yok dedi, biraz daha bekleyeyim falan. Neyse ben yattım. Aradan 2 saat geçti. Ya ben bir uyandım, baktım hala Haki benim başımda bekliyor yani. Bekliyor yani bir şey var mı yok mu diye. Neyse dedim ya evvel bir şey yok, yat. Vallahi yatma, sabaha kadar benim başımda bekledi öyle. Ali Doğan Yıldırım'ın cenazesinden önce de bir Dersim'e gittim. Bir silah meselesi miydi? Bazı şeyler vardı. Dersim'e gidip gelmem gerekiyordu. Biz tartışmıştık mesela. Anıttepe'deki evde. Kabul gördü. Haki arkadaş onlar kabul ettiler. Yani bana göre durum normaldi. Artık hatır aldım, eyvallah. Evden çıkıp gideceğim. Kapıya giderken önüme geliverdi. Haki arkadaş benim ne oluyor? Dedi oradan da izin al da git. Yani orada önderlik gönderir seni. Arkadaştan da izin al. Arkadaşa da söyle öyle git. Evet biz kararlaştırdık ama yani son karar
nereden veriliyor bilmen lazım. Önderlik yaklaşımı, önderlikle yaşama, çalışma bütünlüğü bu düzeydeydi yani. Daha o zamandan kendinde böyle bir bilinç, irade, önderliğe katılım düzeyi ortaya çıkarmıştı. Benim gizli ruhum gibiydi derken öyle onu kastediyor önderlik. Yani böyle bir hiçbir imkan olmadığı bir ortamda tabii Haki'nin o kişiliği, o özelliği bizim bu zorluklara katlanma, zorluklar içinde mücadele etme bir kültürü gelişti. Bunu şunun için söylüyorum. Hareketin ilk yaşam kültürünü, yoldaşlık kültürünü, komün kültürünü yaratan, mayalayan Haki'dir yani. O yarattı. Yani sanıyorum parti içerisinde parti imkanlarına sahip çıkmak, değerlere sahip çıkmak, onları korumak bence herkesten önce Haki arkadaşın şahsında bu partiye mal olduğunu ben düşünüyorum. Çok inançlıydı. Çok aşırı inançlıydı. Ben hatırlıyorum evde bizimle konuşurken sürekli yani ortada çok ciddi bir birikim olmadığı halde çok ciddi bir gelişme de olmadığı halde daha ilk dönemlerde yani sürekli çok gelişeceğimizi, çok büyüyeceğimizi, mutlaka devrim yapacağımızı söylüyordu. Mutlaka. Piştî şehadeta Hakî Karer koma apojî ket nava tevgerî. Ji ber ku didiya bû tola xwe hilîne. Hevrê û hevalên Hakî tolhilanîn weke pîvana dilsoziyê ya hevrêtiyê didîtin. û ji bo vê jî bêyî ku dereng bixînin, didiya bû pîvana pîroz a şoreşgeriyê tavilê bi cih baniyana. Komê ev yek weke xweparastin û berxwedanê didît. Ji ber ku bûyerên di qewmîn nîşan didan eger bersivê nedin, wê dawî li êrişan neyê. Li aliyê din, ev kom ku jiya hejdeyê gulana sala 1977 çawa ku Abdullah jî dibêje, mîna satileke avastar bi ser komê de were xwarê, kom hejan dibû. Abdullah jî di bin bandora vê êrişê de ketibû nava fikreke hûr û kûr. Ew pir diponijî û difikirî ku wê çawa ji nava vê çequlberê derkeve û hêjayê Hakî pêvajiyê bi encam bike. Êdî kom li ber ketina rêyeke nû bû. Meyla cinayetê Alatîn Kapan bi navê 5 perçeparêzan milletperestiya primitiv pedekî bi plan hatibe kirin. Ev dişibe cinayeta îtirafkar û provokatörekî. Lewma wê rast ve ku mirov wisa şîrove bike. Xwestin min ji milê min ê rastê mehrûm bikin. Eger kuştin bi plan hatibe kirin, ev kirine armanc. Pilot Hakî jî ji nêz ve dişopan. Lê xwedî derketina bihêz a komê li şehîd ve guheriya bihêzbûnê. Bu yerê encama li bendê bû neda. Berûva jî rê li ber hêzê vekir. Min hevalê Kemal Pîr dest pê kir yani kem ve şehadete fem bikin. Yani kev kir. Vekti hani mabinî me halkın kurtuluşu da Tiko Van'da li Tiko jî hinek grup cuda cuda bin halkın birliği derk ettibi. Van'ra işte nekukî me bin mabinî me Van'da şerh bin. Tabi vekti halkın kurtuluşu dikabı panike. Hani bu kimliga İlhan davacı ser cenazı heval hani li Düztepe de devleti sırfra şerkir bir şehit ketibi halkın kurtuluşu kimliği bir davacı ser cenazı heval. Yani ki ne fehm kirin. Yani var fehm dikin ki işte ame van mesul begirin. Çünkü mabini medajı şerhana vakta ki minav bihist min haber var aşağıda. Mugu eğer ki vat atışta kiriye zaten vaaf nakin. Fakat mugu netirsin. Yani kva bikirna herhal kimliği İlhan ve naftisar habol. Yani hem femdikin veya. Ve ne kiriye. Bu eci netirsin. Alimede yani çı var ay
Pırskerik çanad buva. Rahat bin yani. Fakat eme ve katliama çava ronahi bikin bu ma asas bi. İşte o karkeri ki ma hinek rekstin kiri wana yek hat ku yek hayat xwazı ve bibin. Xwazı vara tişti green bağ bi. Gencik bi. Hinek havala ku tehlikeliye avditim. Ma ku tehlikeli biji lazım am bibin. Devestiyama haya çünkü am dixwazin yani rasti ve katliama daxnurte. Tasma da çi malumat ne? Ma hinek tedbir var git av civana madid. Got havali haki karar isterke sor şeyt xist ajin avda. İki am motive kirinci Alaaddin Kaplan'a işte havali haki karar bima varda fem kirin. Mecguqi rasta am çün işte mahavol şeyt xist. Başa ma fem kir ki am hatna liske mesaj ki mezin jiyan kiriye meşhuraşker ki mezin şeyt xistiye vicdan azabı jiyan kir. Bu ve mugu az işte teslim havola bibim havol çi ceza didim babit. Megu am ceza nadin da. Baş bitti av malumatına danıma. Tu dükkanı alikariye mebeki. Kine vana. Navi van, şıkli van bideme. Vana kiler ediminin. İşte hinek malumat danıma. Mesela Mehmet Tuz'un provokasyondan sonra Kaş'tan Ankara'ya gitti. Provokasyonlarını Tuzluçayır'da devam ettirdi. Bozan Aslan Antep'te provokasyonunu sürdürdü. Ayrılmadı pardon. Sürekli bir bozgunculuk vardı. Bunların hemen Haki'nin şehadetinden sonra partinin hemen hemen toparlanmaya başlamasıyla birlikte bunlar ama hemen Haki'nin şehadetinden sonra bir de Tekoşin diye bir olay çıkıyor daha bu olayın sıcağı sıcağına. Tekoşin adı altında orada faaliyet yürüten insanlar türediler. Ardından Mehmet Uzun'un Bozan Aslan ilişkilendiler. Ardında onların etkisi altında olan bazı insanlar ilişkilenip Ahmet Ballı gibi insanlar bir grup oluşturdular. Ve bu grup tamamen bize hedef alan bir grup. Yeni bir grup, Hakiciler grubu, Tekoşinciler grubu diye kendilerini adlandırdılar. Hem iç rahatsızlıkları geliştirmek açısından hem de gerektiğinde şiddet uygulamak temelinde bir şeye girdiler. Partinin bütün silahlarına el koyma, 60-70 tane en militan taraftarının kafasını karıştırma, giderek onların kimsesi kalmadı. Haki Karer, Cemil Bayık, Doğan Kılıçkaya'dır. Onları da vuralım şeklinde kararlar aldılar. Yani söz konusu komplonun iç uzantıları böyle ortaya çıktı. Bunu önderlik büyük bir çabayla somutlaştırdı, netleştirdi. Ona göre mücadele geliştirildi. Cik Alaaddin Kapan le me tespit kir. Vakti ki haval çünkü vebikin meneri polisa dorberi havala girt bedere. Ama mıntıka tamamı girt. İşte ve me alakat vanda kir. Yani Alaaddin Kapan av gurbal kidere. Başa henek bilgime var girtin ki İskender timini. Çüne bedere. Vaqti avvalin mazlum Doğan Razaxıftım. Meşandı bedere. Megut debiç bedere. Yani delve işte dev yol avna hana. Çape Türkü hana. Haneke Kürci hana. Lvandarna tutukanın şer'i ideolojik beşbakı. Kesbe nehası. Fakat vasfatta esas de o bilgiye ki me var girdi. Rasta ne rasta deve fehmik. Kıta fehm kırd tutukanı bilgi mehra bişin. Haval şu kadar ki maşun da bu rastal birinci tespit kiri. Servet işte mehne kava şandın çünlü bedere Alaaddin Kapan tamam kırd. Tasfiye kırın. Pişti me ek tespit kiri. Mali hinek ciya avna hem tasfiye kırın.
Şimdi Haki arkadaşın şehadeti şunu ortaya koydu. Tehdit ve tehlike var. Haki arkadaşın maruz kaldığı akıbet, herkesi bekleyen bir akıbet. O açıdan da yapılması gereken kendi korumak, kendi savunmaktır. Yaşanmak ve mücadele edilmek isteniyorsa bir hareket ve onun üyeleri kendilerini silahlı olarak savunmak durumundadırlar. Yani silahlı direniş veya silahlı etkinlik bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak gündeme geldi ve bir meşru savunma refleksi olarak yerini aldı. Bu çok önemli. Önderlik Kürdistan'da toplantılar yaptığında Ahmet'e de geldi, orada toplantı yaptı. Önderlik 8 saat konuştu. Bütün düşüncelerini aktardı. Geniş bir arkadaş topluluğuydu. Kemal Pir hazırlamıştı, o da oturuyordu yanında. Toplantıya katılıyor. Daha önce de birkaç toplantısına katılmıştı önderlik. Önderlik değerlendirdi her şeyi, Kürdistan'ı değerlendirdi. Sömürgeciliği, Kürdistan'daki durumu. Sonuç şöyle bağladı, yani işte bütün bunlardan kurtuluşun tek yolu Ulusal Kurtuluş Savaşı'dır. Ancak bir savaş Kürdistan'ı kurtuluşa götürür dedi, teybi kapattı. Hemen Kemal Pir el kaldırdı. Dedi bu üçüncü toplantıdır, katılıyorum. Her toplantıda değerlendiriyorsunuz, sonunda bu bir savaşla çözülür, başka şey çözmez diyorsunuz. Ama bu savaş nerede, ne zaman gelişecek, ne zaman başlayacak? Savaşa ilişkin hiç değerlendirme yapmadınız. Burada da bir şey söylemeyecek misiniz dedi. Önderlik böyle bir baktı, hiç ses çıkarmadı, hiç başlamadı da öylece bitti toplantı. Yani o zamana kadarki durum öyleydi. O bir ay sonra Haki arkadaşın katledilmesi gerçekleşti. Ondan sonra işte o sorular cevap buldu. Kemal Pir'in sorduğu, önderliğin cevaplamadığı sorular bu şehadetle cevap buldu. Nerede, ne zaman, nasıl savaşılacak? PKK devrimci şiddeti nerede, nasıl kullanacak? Ne zaman kullanacak? Hangi tarzda kullanılacak? Hepsi bu katliamdan sonra başladı. PKK'nın yönünü belirledi.
رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه. سڵاوتان لێبێ و ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش بینەران و بیسەرانی خۆشەویست بە بەرنامەیەکی تایبەت لە کەناڵی ئاریان تیڤی لەگەڵتانین. تەوەری بەرنامەکەمان لەسەر ئەم جەنگەی نێوان ئێران و ئیسرائیلە بووە ڕاوەستەکردن لەسەر ئەو بابەتانەیەکەوە لە ڕۆژی ئەمڕۆدا لە نێو کۆمەڵگەی کوردیدا دەردەکەوێ لە گشتی ئێراندا پێویستەکە گەلان بە چی شێوازێک نزیک بنەوە، ڕاوەستەکردن بە چی شێوازێک بێت لەسەر قۆناغەکە. بۆ مەبەستا میوانداریمان کردووە لە هەواڵ ئەمیر کەریمی، هاوسەرۆکی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پەژاک. هەواڵ ئەمیر زۆر بەخێر بێ بۆ ناوتان. زۆر سپاستان دەکەم. هەر بژیت. هەواڵ ئەمیر دەبینین کەوا ماوەی چەند ڕۆژێکە واتە لە 11 حوزەیرانەوە جەنگ و ململانەیەکی گەورە لە نێوان ئێران و ئیسرائیلدا دەرکەوتووە. ئەم جەنگە لە ئەنجامی چی سیاسەتێکەوە دەرکەوت لە دۆخێکی وەک ئێستادا؟ بەر لە هەر شتێک سەرخۆشی خۆم ئاراستەی ئەو خەڵکە مەدەنیە، ئەو مناڵانە، ئەو ژنانە و ئەو کەسە مەدەنیانەی کە زۆر بێگوناهانە لە شەردا گیانیان لە دەست دەدەن، سەرخۆشی خۆم ئاراستەی بنەماڵەکانیان دەکەم. ئەو شەڕێک ئێستا لە ئارادایە بەشێکە لە شەڕێکی کۆن لەوەتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا مەزراوە، سیاسەتێک لە هەرێم بەڕێوە دەبا، سیاسەتی دەستێوەردان، سیاسەتی هەژمونگەرایی، گروپی وابەستە بە خۆی ساز دەکا لە مێژە هەم گروپی شیعە هەم گروپی توندڕەوی تر لە هەرێم سازماندەهی دەکا، بەڕێخستن دەکا، بە واستەوانەوە دەستی وەردەدا. نمونەکەی حیزبوڵڵای لوبنان، نمونەکەی بەشێک لەو حرەکەتانی کە لە عێراق، لە یەمەن ئەوانە هەنا. بەرنامێکی هەبوو بە ناوی هیلالی شیعە کە خۆی بگەێنێت بە دەریای سپی. ئەڵبەتەوە خەونێکی کۆنە، خەونێکی ئیمپراتوریە لە سەردەمی سەفەویەکانەوە هەبوو، هەم خۆیان بگەێنن بە دەریای ڕەش هەم بۆ دەریای سپی، ئاوا هێژمۆنی خۆیان لەسەر هەرێمەکە داسەپێنن. لەگەڵ ئەوە هەناردەکردنی ئیدۆلۆژی تونڕەوانە، وەکی تر خەیاڵی ئەوەی کە ببنە دەسەڵاتێکی گەورە بە واستەی بەدەستخستنی چەکی ناوەکی. ئەوانە بێگومان بۆ سیستەمی جیهانی جێگای مەترسی و ناکۆکیە، هەروەها لە هەرێمەکە جێگای مەترسی و ناکۆکیە. هیچ شەڕێک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕووی نەداوە کە بە جۆرێک کۆماری ئیسلامی ئێرانی لە پشت نەبێ. گەلانی هەرێم بەدەست سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامیەوە دەناڵن. بەڕاستی دەستێوەردانەکانی لە عێراق، لە سووریا، لە هەموو ئەو هەرێمانە بۆتە هۆی ئەوەی کە کێشەکان زۆر هەڵوەستر بن. دەبێت کە بڵێن هەموو شتێک فقط کۆماری ئیسلامی نەیکردو، بەڵام ڕۆڵێکی سەرەکی هەبووە لە گەورەبوونی کێشەکان، لە ئاڵۆزبوونی کێشەکان، لە ئێش و زەحمەتێکی کە خەڵکی منتەقە دیتوێنە. سیستەمێکی جیهانی هەیە، ئەو سیستەمەش بەرنامەیەکی هەیە، گۆڕانکاری گەورەی جیهانی لە سیستەمی سەرمایەداری لە ئارادایە، بەتایبەت بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرنامێکیان هەیە. ئەو بەرنامە 100 ساڵ دوای سایکس-پیکۆ دەیەوێت هەندێک پەیمانی نوێ ساز بکە، دەیەوێت هەم لە بواری ساختاریەوە هەم لە بواری ناوەڕۆکیەوە لە هەرێمەکە گۆڕانکاری ساز بکە. و ئێران یەکێک لە ئاستەنگە سەرەکەکانی ئەو پرۆژەیە، هەم وەکو دەوڵەت نەتەو، هەم وەکو سیستەمی ئیدۆلۆژیک، هەم وەکو پراتیکێک و عملکردێکی کە هەیە بۆ لە ناوچەکە. ئێستا ئەو بەرنامەکانی سیستەمی جیهانی و سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامی لێک دەدا و هەروەها خەڵکی هەرێمیش دیدیان هەیە لەو دەستێوەردان و لەو ئێش و زەحمەتی کە کۆماری ئیسلامی سازی کردووە
خلاص بن بێگومان سیستەمی داهاتووی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەو جۆرەی کە هێزە جیهانیەکان ئەو جۆرەی کە سیستەمی سەرمایه‌داری جیهانی بەرنامەی بۆ داڕشتووە لەسەر میحوەریەتی هێزی سەرەکی ئیسرائیلە یعنی ئیسرائیل بێتە هێزی سەرەکی منتەقە و لەگەڵ هاوپەیمانی لەگەڵ دەوڵەتە عەرەبیەکان پەیمانی ئیبراهیمی دەبێتە پەیمانی سەرەکی ئەو منتەقەیە و ئێران لە بەرامبەر ئەوە هەستەنگی گەورەیە مەترسی ساز دەکات پاراستنی بەرژەوەندیەکان و ئەمنیەتی ئیسرائیل بۆ ئەمریکا و بۆ سیستەمی جیهانی خاڵێکی استراتێژیکە کە کۆماری ئیسلامی لێرەدا تهدیدە هەمووی ئەوانە ئەگەر کۆیکەوە ئەوەی دێنێتە ئاراوە کە ئەو شەڕە ئیدی مەرحەلەی کۆتاییە بۆەوەی کە ئەو هەموو فشار و ناکۆکی و شتێکە 40 ساڵە کۆماری ئیسلامی دەگەڵ هێزی جیهانەکان و دەگەڵ هێزە هەرێمەکان سازی کردویدی گەیشتوێتە مەرحەلەی کۆتایی و ئێستایدی ئەو شەڕە مەرحەلەی ئاخر و مەرحەلەی دیاریکەرە باشە هەواڵ ئەمیر لێرەدا پرسێک دەردەکەوێت کەوا ئەوە کوێوەش باستان کردکەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوینە هەوڵ دەدرێن کەوا نەخشەیەکی نوێ دروست بکرێت وەکو قۆناغی کۆتاییش ناوتان لێکرد ئایا هیچ ئاسۆیەکی ئازادی بۆ گەلان دیار دەکەوێت لەم قۆناغەدا بەتایبەت لەم شەڕەدا خۆی شەڕ بە تەنیا ناتوانێت ئازادی بێنێ ینی ئێمە ناتوانین بڵێن ئەو شەڕە بۆ خۆی ئازادی لێ دەکەوێتەوە هیچ شەڕێک ئازادی لێ ناکەوێتەوە مەگەرەوەی کە شەڕ و تێکۆشانی گەلان بۆ ئازادی خۆیان بێ ئەو شەڕە شەڕی بەرژەوەندیە شەڕی دەوڵەتەکانە ئێمە وەک گەلی کورد وەکو حرەکەتی ئازادی بەشێک نین لەو شەڕە لایەنێک نین لەو شەڕە و لەگەڵ ئەو شەڕەش نین ئێستا دەبینین کە ئەو شەڕە چ کێشەیەک و چ گرفتێک بۆ گەل بۆ ژیانی گەل ساز دەکات دەزانین چ قوربانیەکی لێ دەکەوێتەوە ئەوەی لە دەستماندێ ئەوە نییە کە تەنیا بین بە پێرسپێکتیوێکی ئەخلاقیەوە تەمەشای شەڕ بکەین یا باز لەوە بکەین کە شەڕ لە بواری ئەخلاقیەوە چ کارەساتێک لەگەڵ خۆی دێنێ ئەوەی کە گرینگە لەوەی دواوە ئەوەیە کە ئێمە چۆن وا بکەین کە ئەو شەڕە کاریگەری کەمتر لەسەر کۆمەڵگای ئێمە هەبێ کاریگەری کەمتر لەسەر مرۆڤی ئێمە هەبێ چۆن نەهێڵین کە لە ئەنجامی ئەو شەڕەدا کۆمەلگا لێک هەڵوەشێتەوە نێڵین لە ئەنجامی ئەو شەڕەدا جارێکی تر شەڕخوازان جارێکی تر بازرگانانی شەڕ جارێکی تر دەسەڵاتخوازان بێنەوە و خۆیان لەسەر گەل حاکم بکەنەوە جارێکی تر سیکلێکی تر چرخەیەکی تر لە دەسەڵات و لە هەروەها لە بەرخۆدانی گەل لە بەرامبەریان بژێتەوە ئیتر لە عەسرێکی تردین سەدەیەکی تردین لەو سەدەی داهاتوو دەبێ سەدەی ئازادی و دموکراسی بێ نابێ سەدەی دووپاتەکردنی دیکتاتۆریەکان بەرژەوەندی خوازیەکان بۆ گەل بێ ئێستا لەسەر گەل بێ ئێستا ئەوەی کە هەیە شەڕ ناتوانێت ئەوەی دەستەبەر بکە کە دموکراسی بێتە ئاراوە هیچ شەڕێک ناتوانێت ئەوەی دەستەبەر بکە ئەوەی کە دەتوانێت ئازادی و دموکراسی دەستەبەر بکە تێکۆشانی گەل بۆ خۆیەتی هەر بۆیە زۆر زۆر گرینگە کە ئێمە بۆ پێرسپێکتیوی گەلەوە تەمەشای ئەو قۆناغە بکەین ئەوەی کە گەل چۆن لەو قۆناغە تێپەڕ بێ گەل چۆن لەو قۆناغە خۆی بەڕێخستن بکە گەل چۆن لەو قۆناغە خاوەن بڕیار بێ و نەهێڵێ کە کەس بڕیاری جودای بۆ بدە هێزەکانی کە لە شاردان ئێستا هیچێک لەوانە خیتابێکی دموکراتیک بەرنامەیەکیان بۆ چارەسەری کێشەکەنێ ئەوان لە شەڕێکی دەسەڵاتدان ئەوان لە شەڕێکی هێژمونیدان ئەوان لە شەڕێکی بەرژەوەندەکانی خۆیاندان و ئێمە ناتوانین ئاواتەکانمان لەسەر ئەو شەڕە هەڵچنین ئەوە زۆر بەڕوونی زۆر بە ئاشکرا دەڵێن بۆیە ئێمە لەگەڵ شەڕ نین ئێمە لەگەڵ چارەسەرین ئێمە لەگەڵ دموکراسین ئێمە لەگەڵ داهاتوین ئەوە شتێکێک کە بە هێزی گەلدا دەمەزرێ بێگومان گۆڕانکارێکی کە شەڕ دەیهێنێتە ئاراوە لە نزیکەوە چاودێری دەکەین و هەر گۆڕانکاریەک گەل دەستێوەرداین تێدا دەکات گەل ناهێڵێکە بۆشایەکان ئەو بۆشایانی کە دەنجامی شەڕدا دەرکەوێت هیچ هێزێکی شەڕخواز هیچ هێزێکی هەلپەرست بیقۆزێتەوە تاریخ سەر لە نوێ دەنووسێتەوە ئەو گەل دەبێ ئەو جارە گەل تاریخ دەنووسێتەوە نەهێڵە کەس تاریخی بۆ بنووسێت بەڵێ لە ڕۆژانی ڕابردوودا ئێوە
بەیاننامەیەکتان دەرخست وەکو پەژاک و باسان لە قۆناغی نوێی شۆڕشی ژنجیان ئازادی کردبوو. مەبەست لەوە چییە؟ یان پێویستەکە لە قۆناغی نوێدا گەلان بەچی شێوازێک نزیکی شۆڕشی ژنجیان ئازادی ببنەوە؟ بەڵێ ئێمە هەر لە شۆڕشی ژنجیان ئازادی خیتابمانەوە و شۆڕشی ژنجیان ئازادی شۆڕشێکی درێژخایەن و بەردەوامی گەلە. تەنیا ڕاپەڕین نییە، بەشی ڕاپەڕینی شۆڕشی ژنجیان ئازادیمان دیت. ڕاستە ئەو ڕاپەڕینە دوای ماوەیەکی کەم بووە، کەم ڕەنگ بووە، فەقەت نایەتەوە واتایە کە شۆڕشی ژنجیان ئازادی کۆتایی پێهات. کەس ناتوانێت کۆتایی بە شۆڕشی ژنجیان ئازادی بینێ. شۆڕشی ژنجیان ئازادی دەستکەوتی زۆر گەورەی هەبوو. دەستکەوتی هەری گەورەشی ئەوە بوو کە گەلی ئێمە توانایەکانی خۆی ناسی. گەلی ئێمە ئەو توانای ناسی کە دەتوانێت پێشەنگی بۆ گۆڕانکاری و ئازادی و دموکراسی بکە. ژنان تواناکاریەکانی خۆیان ناسی. ئەو هێزە چۆن خۆی سازماندەیی دەکا، خۆی بەڕێخستن دەکا، ئەو هێزە چۆن خۆی وەکو نەهات، وەکو سازمان چۆن دەناو کۆمەلگای کوردە، دەناو کۆمەلگای غێری کوردە خۆی مەطرح دەکا و چۆن داهاتوو ساز دەکا، چۆن سیستەم پێک دێنێ. شۆڕشی ژنجیان ئازادی شۆڕشی پێکهێنەرە، تەنیا شۆڕشی ڕوخێنەر نییە. یعنی ئەوە دەبێت بزانرێ. بۆیە ئێمە لەو باوەڕداین کە بەشی کاتێوە هاتووە کە بەشی پێکهێنەری شۆڕشی ژنجیان ئازادی تێکەوێتە دەورەوە و ئێمە لەو باوەڕداین کە خاوەنانی ئەسڵی شۆڕشی ژنجیان ئازادی، پێشنگانی ئەسڵی شۆڕشی ژنجیان ئازادی ئێستا لەسەرەوە کار دەکەن کە چۆن کۆمەلگایەک بنیاد بنین، چۆن سیستەمێک بنیاد بنین، چۆن ڕێوەبەریەک بنیاد بنین، چۆن داهاتوو بنووسنەوە و هەتا ئەو کاتە ئەو شۆڕشە هەر بەردەوام دەبێت. شۆڕشێکە کە هەتا پێداویستەکانی کۆمەلگا هەبێ، هەتا پێویستی بە گۆڕانکاری هەبێ، هەتا پێویستی بە خیتابی ئازادی هەبێ، هەتا پێویستی بە تێکۆشان هەبێ، هەتا پێویستی بە لابرنی دەسەڵات هەبێ، هەتا پێویستی بە مسۆگەرکردنی ئازادی لە بواری نەتەوەیی، لە بواری جنسیەتی هەبێ. شۆڕشی ژنجیان ئازادی بەردەوام دەبێت. هەتا کۆمەلگای خۆمان، هەتا ژینگەی خۆمان لە مەترسی دەسەڵاتداری و داگیرکەری و دەستێوەردان ئازاد بکەین. شۆڕشی ژنجیان ئازادی هەر بەردەوام دەبێت. و ئێستا یەکێک لە هەستیارترین قۆناغەکانەکە پێشنگانی شۆڕشی ژنجیان ئازادی کە ئێمە بزوتنەوەی خۆمان وەکو بەشێکی سەرەکی لەوە دەبینین، دی بڕیاری ئەوە بدەین کە چۆن داهاتوویەک ڕقم لێ بدەین. بەڵێ لە ڕاگەیاندراوەکەتاندا ئێوە باستان لەوە کردبوو کەوە یەکگرتنی لایەنە کوردیەکان دروست بێت. ئەو یەکگرتنە چۆن دەبێت یان پێویستەکە بەچی شێوازێک بێت؟ گەلی کورد لەو قۆناغەدا هەڵوێستی گەلی کورد زۆر زۆر دیاریکەرە، سیاسەتی کورد زۆر زۆر دیاریکەرە. گەلی کورد دینامیکێکی سەرەکی گۆڕانکاری و دموکراسیە لە هەرێمەکەدا. ئێمە باش دەزانین کە کێشەی کورد دە ئەنجامی نەبوونی دموکراسی، دە ئەنجامی نەبوونی ئەقلیەتێکی چارەسەرکەر و دموکراتیک هاتۆتە ڕۆژەوەوە. لە نەتیجەی سیاسەتی نکۆڵیکردن، لە نەتیجەی سیاسەتی بە ئەمنیەتی کردن، لە نەتیجەی سیاسەتی سەرکوتکاریدا کێشەیەک هاتۆتە ئاراوە کرد بۆ لەناو بۆ حەلی ئەو کێشەیە گەلی کورد 100 ساڵە خۆڕاگری دەکە، 100 ساڵە خۆڕاگری دەکە. و ئێستا کاتی هەوا هاتووە کە چارەسەری کێشەکان بێتە ئاراوە. چارەسەری کێشەکەش بە سیستەمێکی دموکراتیک مسۆگەر دەبێت. بۆیە گەلی کورد، هێزە کوردیەکان، کاتێک باز لە هێز دەکەم تەنیا باز لە حیزبەکان ناکەم، باز لە هێزی کۆمەلگای مەدەنی دەکەم، باز لە هەموو چین و تۆژەکانی کۆمەلگا دەکەم و پارتی سیاسەکان بەشێکن لەوە. کاتێەوە هاتووە کە ئێمە شێوازی چارەسەری، نەخشەڕەی چارەسەری مەطرحکەین و بۆ ئەوە کار بکەین. بەڵام بۆ ئەوە بۆ خۆمان دەبێت خاوەن سیستەم بین. لە سەدەی ڕابردوو حیزبەکان ڕۆڵێکی ئەساسیان هەبووە بۆ ڕاپەڕین، بۆ خۆڕاگری. ئێمە ناتوانین ئەوە ئینکار بکەین. بەڵام لەوەی دواوە ئیدی خیتاب تەنیا خۆڕاگری نییە، خیتاب تەنیا ڕاپەڕین نییە، خیتاب بنیادنانە. بنیادنان
کاتێک مەطرح دەبێ کاتێک دەتوانێت پێک بێ کە هێزی بنیادنەر بۆ خۆی سازماندەیی کردێ بۆ خۆی بنیاد نابێتەوە بەر لە هەر شتێک وەزیفەمانەوەی کە کۆمەلگای کوردی سەرلێنەوە بنیاد بنینەوە لە تەسیراتی ڕوخێنەری داگیرکەری و دەسەڵاتداری دووری بخێنەوە بۆیە پێویستە خاوەن سازی دموکراتیک بین خاوەن سازی دموکراتیکی ژۆر حیزبی بین حیزب بە تەنیا وەڵامدەرەوە نییە ئێمەش حیزبین ئەمما ئەوەی دەزانین کە حیزب بە تەنیا وەڵامدەرەوە نییە ئەوە ڕاست نییە کە دوای 100 ساڵ تێکۆشان ئێمە گەلی کورد بینینەوە سەر قۆناغی 40 ساڵ 50 ساڵ لەوەی بەرەوە ئەو کاتە لە جیهاندا ئاوا بوو کەەوەمان دەزانی کە تەنیا بە حیزب و بەڕاپەڕینی حیزبی و بەڕاپەڕینی چەکداری دەتوانین هەموو شتێک چارەسەر بکەین ئەمە ئەوڕۆ دنیا لە قۆناغێکی تردایە ئێمە پێویستمان بە سازمان بە ڕێخستنی دموکراتیکی سەرەوەی حیزبیە با حیزبەکان تێدا هەبن ئەمما دەبێت هندێک تەشەکل هندێک سازمان هەبێ کە بتوانێ نەزارەتێک لەسەر حیزبەکان بکە بتوانێت ئێرادەیەک لەسەر حیزبەکان دابنێ بەڵێ هەواڵ ئەمیر هیچ ئەوە هاتووەکەوە بەرەو پیری ڕاگەاندراوەکەی ئێوە بێن یان لە نێو شەقامی کوردی هەم لە ناوخۆی ئێرانیش گشتیدا بەرەو پیری ئەو بانگەوازەی ئێوە هاتوون یان ئەوانی تر چۆن بەشتی شێوازێک بیر دەکەنەوە لەسەر شێوازی یەکگرتنێک کەوا لەم دۆخەدا پێویست بکات کۆمەلگای کوردی بۆ ئامادەیە کۆمەلگای کوردی لە مێژە بانگەوازیەوە دەکات کە هێزی سەرەوەی حیزبی هەبێ چونکە حیزبەکان پەرتەوازن ئێمە ئێستاشی لە ناودا بێ حیزبە کوردیەکان ئامادە نابینین بۆ یەکگرتنێکی ئیستراتێژی ئێستاش کە ئێستاە سیستەمی حیزبی کوردی لەوە دەگەڕێت کە خۆی حاکم بکە یعنی هەر کەس لە دەسەڵاتی حیزبی دەگەڕێت ئێمە بانگەوازی بۆ حیزبە کوردیەکان دەکەین چاو لە جیهانی دەوروبەری خۆتان بکەن نەتیجەی دەسەڵاتی حیزبی دیکتاتۆریەتە ئەو دەبێ بزانین و ئەوڕۆ کاتی ڕۆخانی دیکتاتۆریەتەکان ئیدی هیچ کەس ناتوانێت بە ناوی خەباتی نەتەوەی دیکتاتۆریەت بەسەر حیزبی کوردیدا دەسەپێنێ ممکنە هندێک بڵێن قەیچ دەکا با کورد دیکتاتۆری هەبێ ئێمە دڵێن زۆر مشکلەیەکە هندێک هەوڵ بدەن کە دیکتاتۆری بۆ کورد ساز بکەن کۆمەلگای کوردی دیکتاتۆریەت قبول ناکە نە دیکتاتۆری کوردی نە دیکتاتۆری غێری کوردی ئێمە دەبێت لە ئەزمموی بەشەکانی تری کوردستان بەڕاستی دەرس وەرگرین لە بەشەکانی تری کوردستان دەیانتوانی ئەزمموی زۆر سەرکەوتوتر دموکراتیک تریان هەبێ باشووری کوردستان ڕۆژاوای کوردستان یعنی مەسەن لە ڕۆژاوای کوردستان هندێک بۆ هەوڵ درراوە ئەمە ئێستاش هەوڵەکان زۆر کافی نین دەبێت زۆرتر هەوڵ بدێ لە باشووری کوردستان هێش هەیە لە بواری ئەوەی کە سیستەمێکی فراگیرنی ئێستاش سیستەمی حیزبایەتی لێ بەڕێوە دەچێت ئێستاش زۆنە ئێستاش هێزی چەکداری حیزبیە لە کاتێکدا ئیدی سەردەمیەوە تێپەر بوو لەو بوارەوە ئەزمموی ڕۆژاوای کوردستان باشترە فقط وەکە کوتمان ئەو ئەزممونە ممکنە بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان تەواوەن نەتوانێت جێگیر بێ ئەمە وەکو ئەزمموی دموکراتیک مرۆڤ دەتوانێت بەهرەی لێ وەربگرێ ئێمە بانگەوازی دەکەین با هندێک سازی و دەم و دەستگای ژۆر حیزبی سازکەین با بتوانین لەوێ بڕیارە سیاسیەکان بدەین بە هەماهەنگی لەگەڵ یەکتر بڕیار بدەین چونکە من ناتوانین ئەو کۆمەلگایە لەوەی زۆرتر لەت بکەین ئەو کۆمەلگایە ئیدی ناتوانین تەقسیمی بکەین بەسەر لایەنگران و ئەندامانی فڵان حیزب و فڵان حیزب کۆمەلگا دەبێت کۆمەلگایەکی زیندوو بێ کە لەناو خۆیدا ئیدی سازوی دەم و دەستگای دموکراتیک بنیاد دەنێ خۆی بەڕێوە دەبا و هاوکات دەتوانێت لەسەر هەموو گەلانی تر تاسیر بکە کۆمەلگایەکی کە ئێمە پەرتەوازی بکەین چۆن دەتوانێت و کاری بکە ئەوە بێژین ببورن من دەمەوەی تاوا بکەمەوە خاڵێکی زۆر گرنگە حیزبەکان ئێستاش لە فکری ئەوەدان کە چۆن هەریەکەی زۆنێک بۆ خۆی دانێ هەرێمێک بۆ خۆی دانێ ئێمە مەترسیدار دەبینین ئێمە ئەوەی بە ئاشکرا بۆ گەل دەبێژین کەسانێکن کە لە ئێستاوە کیسە دەدورن کە چۆن سبەینێ بەرژەوەندی مادی بۆ خۆیان ساز بکەن کە چۆن بۆ خۆیان دەوڵەمەند بکەن لەسەر حیسابی ڕەنجێکی کە ئەو گەلە دیتوێتی ئەو گەلە 100 ساڵە عەزاب دەبینێ ئەو گەلە 100 ساڵە شکنجە دەبینێ کۆچبەر دەبێ ئیعدام دەکرێت
بە تایبەتی 40-50 ساڵی دواییدا ئەو گەلە لە ئاستی هەری سەرەوەدا ئێشی کێشاوە بۆیە کەس بۆی نییە لەسەر ئەساسی ڕەنجی ئەو گەلەوە حسابی جودا بۆ خۆی بکە ئەو کەسانی کە دایان هەوێ ببنە خاوەن شرکەت و کارتێلی گەورە لەسەر حسابی ڕەنجی ئەو گەلە ئەو کەسانی کە لە دەرەوە دانیشتون و لە ئێستاوە ددانیان تیژ دەکەن بۆی کەس بێنە بێن لەسەر حسابی ئەو گەلە بەرژەوەندی بۆ خۆیان قازانج بکەن ئەو کەسانی کە لە ئێستاوە خەریکن کورسی و سەندەڵی بۆ خۆیان ساز دەکەن کە بێن حکوومەت بکەن لەسەر ئەو گەلە دەبێت پێیان بڵێن خەونەکانتان هەڵوەشێنەوە ئەو گەلە ئەوەی قبول ناکە زمینێک نییە کە ئەوان ببن بە شتێک یان ببن بە دەسەڵاتداریەکی پیا و سالاری یان ببن بە دیکتاتۆرێک زمینەیەکی وە نە لە ئێراندا نە لە ڕۆژهاتی کوردستانە دوایین بڵین نەماوە وەکو پێشووترکەوە دەبینین شۆڕش دەکرا و دواتر کەسانێکی تر لەسەر ڕەنجی گەلاندا دەنیشتن بەڵێ ئەو زمینە نییە ئەو گەلەی دیجازەوە نادا ئەو گەلە خۆڕێوەبەری دموکراتیکی دەوێت خۆی بەڕێوەبەرێ هەرێم خۆی بەڕێوەبەرێ بۆ خۆی بڕیار بدە هیچ ناوەندێک بە تایبەت ناوەندی دەرەوە مافیەوەی نییە کە بەو گەلە بڵێ چ بکات چ نەکە ئەو گەلە خاوەن ئەزمونە خاوەن تەجروبەیە تەجروبەی ئەو ئێشەیەکە ئەو گەلە کێشتوێتی ئەو ڕەنگ دەداتەوە یعنی گەلێکی سیاسی گەلێکی خاوەن ئەزمون بە هەزاران و سەدان کەسی شایستە لایەق تێگەیشت و سیاسی ئاکادیمیسیەنی هەیە ئەو گەلە دەتوانێت خۆی بەڕێوەبەرێ ئیدی حیزب ناتوانێت خۆی بکاتە هەمەکارە هیچ حیزبێک ئەوەی بە زۆر بە ئاشکرا دەڵێن تەنیا ئەتمۆسفێرێکی کە حیزب دەتوانێت خۆی بکاتە هەمەکارە ئەتمۆسفێری دەمارگیری حیزبێ یانی ئەوەی کە ئێمە بەلایەنگران بڵێن دژبەری هەموو حیزبەکانی تر بکەن ئەوان بەلایەنگران بڵێن دژبەری هەموو حیزبەکان بکەن ئەو خیتابەی کە نەیەکگرتنی حیزبەکان ئەو